أزول نسوفيسون ونسوفيسون غار السريدة كيني غار تدويلت كينينا تدويلت اسمين جيسكا تدويلت ميكروفير تدويلت أصور اللي سلفرح لهم قران يدو على غرون السكينين أكن ديغني أدناويت كرا يسلن وديغني أنسقردش كرا تلوفا أكادين يعني تودرت النغ ذاكيني دي تمدين تتجوزو أكو ديغني لدغن القديشات يشدن تربعة ندو خضار يلمزيين يندلن القبايل ان لا جوناس سبورتيف دو كابيلي دونك السكيني لو سومير il est un peu faible ولاش كرا الخبرات مؤخرا ذا شو كان وقبل نبدو التدويل تاكيني بغا تسميك كالك ريغل اسونسيال غاف ليميسيون كي ذا شوت أرواندا أراه تاوين ذا شو ينفغا سليميسيون أكيني أميك إلا قرأت تسدو ديغني دونك تمزوالو ليميسيون أكين سيت اون émission générale c'est pas général c'est pas un sujet particulier معنا أحريش مقرن نسكيتي لا جي اس كان دونك سي نورمال اسمك ادناوي تصبوا الفلاس وذي دي تكينا كنت يدنا تسوين غاف لا جي اس كا سي نورمال انسمحس يوين يعني انايا خاصة كني à l'origine l'émission كاين سيت ميسيون دانفورماسيون غاف طاس دحريشن يعني تودرت ذاكيني ذي تمورت القبايل دي الولايه نتيزي وجو ذي تمدين تنتيزي وجو اون بارتيكولير ومن بعد تمورت القبايل الولايه نتيزي وجو ومن بعد ارواندا النظام تاكيد à l'origine تاكيد ليميسيون من بعد نفكا حريشه مقراني لا جي اس كا اي خطر ويكون ويت فان تاكاين دونك سيكيم ديالنا دايني غيصوضن سي انتريسي ان بو بلوس دونك لا جي اس كا ونقبل هذا نقابل في مثال اكن نزمر خاص نغاون ذي المزوير سي اون انفورماسيون سي اون ايميسيون d'information sur la ville de Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou, la Kabylie, l'Algérie. Donc c'est une émission générale. Voilà. Donc كاينين يبويا باش من بعد نهضر غاف امي كي راه تشدو القديش ليميسيون كاينين يتشدو غاف لانفورماسيون اوبجيكتيف نورمال سورسي اتسيتيرا ومن بعد يغني سينا كاين ويلي يبغانا هذا كاين تساوين فايبر هذا هضرون هذا وين داش توالين مرحبا يسن داشو دي كريتيك اوبجيكتيف عند هذا يغني يفو ريسبكتي القيمه الهضور الساعه ازل اكثر بين النظام هي الناس وين اول الا قدر هذه لا راسبي ولا قاعد يتيلي ونعال غير وال كاينين نكونوش نقبيلا راه لانت لي باج لانت شرا لي شام بتاتر قبل انت يونا ديرو حد يتنعيل اسكي ولا يوت لا فيديو يون يوت لا باج دن على كاريمون كونتر لي زوتر يا ثكا يا ثكا يا ثكا كنت قبيله نكوني اشوف خاطر نكوني لاشنا على حساب بويد يدي ساولن يدينان لو تتوالين ستواشولت تواشولت تنزيه توالين ليميسيون كاينين سيني تنمرت نون سي بور سا اون فا بروتيجي
لي فامي كيما راه توالين قبل راه يون هذا غياوي غير ووال نديري غير ووال فيولون خاطر زمرنا دايرين كوردان زمرنا ومن بعد تانفلونسي يون سي الهضره وتنوقف فيها راه كاينين ضايفين شحال ديون الناس احبس ومن بعد لا ويد يغني يدي تساوي اول تعطيلا هذه يطفى ميكرو مثلا جاد ياوي ولاش فلاس تيشكي يديبوي اول يوزن اون اناليز مرحبا يسمع عجبك تقيم نص ساعه افيك بليزير رسنسل مي تشكي يونا دياوي الحاجه هادي كات هادي بون يوتد سي لا كريتيك نسمي لا كريتيك معناه ذي تسجيل يس هاد سيدي يعاود 10 بردان 3 بردان سيني بردان بزاف دونك دينا نتنترفوني نقارد وإلا قراوايا كيني يفو باسي إلا قنعت وين النظام النظام داين دينيض وخلاص فين عندنا لا جي اس كان إلا كانت سميتها بلي ليميسيون كاين دوبوي الديبي قراوني سي اون ايميسيون انديبوندون دو لا جي اس كان سي اون ايميسيون يخدميت ونغمس بالقاسم محمد سعيد سي ان جورناليست indépendant avec sa carte de presse, avec son média, avec tous les outils modernes de l'exercice du journalisme, خدمات indépendant ولاش ومن عاونيين نخدم من غير تسويلات يزمرنا ذا يدعونا لاشين كاينين افكتيفمون اون روسوا كيلكو سو والناس جوجل pour YouTube, pour le site c'est Google, pour la chaîne c'est YouTube. Donc on reçoit les vidéos qui sont monétisées. Donc soit l'intertim danen, il y a des publicités. نربح شي طروحة دائما qui nous permettent de vous offrir un service. Voilà, نخدمك النزمر وخلاص. L'essentiel, on ne fait pas quelque chose. Donc, une dernière fois, c'est une émission dans la chaîne Kabylie News Télévision, elle n'est pas liée à la GSK. L'émission n'est pas liée à la GSK. Donc, on est libre d'applaudir lorsqu'il faut applaudir et de critiquer lorsqu'il faut critiquer. Il a fait un journaliste, mais je m'ai critiqué à terme d'adou. Même les supporters بايهراون وإذا يتبع لا جي اس كا ماشي يون مو يحمل راه ملالنا ويحمل راه حناشي هادو غالن ذي عداونا مرد الفغي نكوني يمدانا هادو غالن معليش تم كريتيكين هذا تقصن نكوني تم كريتيكي زيك نتوقع من سبورتي ليكيب وهذا كاتيكس مي ذا قصرين تقصر ونصوضات نرتاع عداويت عندهم كل يوم هذا يحسب ورد عداوي نو 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 خطي ساكيني لا كولتور نغنزيك تقبايلي نص صح ساكيني الديني ضواليك تروح تجمع هذا الديني ضواليك الديني اولي وزنا كريتيكي مي من المدفون دات مثلا تو الموند يصفيك وين يما يفك الهضره وين كاين موقع الحمد لله مظن ما استغفر الله سي كوم سا يتلحوث قبايلي دونك ما الا نكريتيكي دنا الا وين غاض الحال نكوني هكاكيا نكوني نتبع التقبايلي تنصح تكين ما تورد غفدل كرا بغانا غفدل تقبايلي تاعنا كنظن ساكيني هلا ولا الساكيني من فيديو الشوكيين عندها يون يتساوي دوال بالنعناس وإلا قرا لا باج فيسبوك ميم سي على الانترنت ساعة تيسقى نخدم الخدمة تيسواعين يشبحن يفنون ما رد تساعدوا فيديو كمثلنا سمي الله ليبرتي ديكسبرسيون هذه قرا يون كون ويدي قجان كون ويدي دراو الحرام يكون ويدي الناس ولا قرا ولكن هذا ديال ولا قرا دونك كيلكو سوا نوي فيزيون ولا قرا لا دور ولا قنارة راه يعدينا دون اون شان فوالا دونك دوا كيف غاتيديني هكا الساكنين تورا هذا نوغال
انو موتون هاد نوال انو موتون هاد نيني كان تربعت ان جي اس كا تدو 99 تمليليين رزاز تمليليين تم زواروث اسن 21 غشت غاف 8 كيض ذوك النار عمر حمادي ذي بولوغين تمليلي ترديلين ديال لا جي اس كا اكد لو بارادون لو بارادون زاد شي حسن خير الدين زيد شي يعني ها قماس خير الدين زيد شي اللفاف ومن بعد الا ثمليلي ثلاث ديال نون ومن بعد معاث اسن 13 سبتمبر ادي ليغ دونك لا شامبيونز ليغ افريكان ادي ليغ لا جي اس كا اكو حورايا كوناكري يوت تربات لا غيني دونك فوالا مازالوا ديفان راه فشحال راه لعبان ايتترا ايتترا كاينين دونك فايا كاين فردناوي ذا شي سواليم او كيف في الحوايج كاينين ادني كان يفرض الساكنين صغور لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل باللي لا كوميسيون ديسيبلين تنجمع و تحكمت ان ماتش افيكلو كونت لا جي اس ام سكيكدا خاطر شمند يمسبغيين التيران لونفايسمون دو تيران لا سسبونسيون دو لونترينور شريف وزاني اكو البريزيدون نغاس الواي تدوكلين اسلوي ترباث بوسعاده لان كريسال اللي ديفونسي وتي قارني مع عدادي غاد سسبوندون يكوني الكومونيكي كاين لا ليغ وديفي غانا ووال غفايا كيني دونك بور المومون il n'y a pas de suspension contre عدادي même si زمر هذا ديليهم كان ما إلا عاود نوتر réunion أو في السلارة يكوني الكومونيكي de la ligue de la commission de discipline وديفانا راه بلي عدادين السسبوندون بور ان ماتش بور كونتيستاسيون على حساب اكتيفيتي بوين كرا دونك دوا كاينين ايد يفرد ناوي ما تبغى ماذا داوي ما هو فين ويعجبن اما في لاجيس كان اما فين نظن دا شو سميت تعرف لي الراجل كاين ودي يشمن ودي تبعن يلاق يلاق الوزن الهضره سي تري امبورطون ما تبغى ان افونسي باسكو ليميسيون كاين ديغني ليميسيون تقبايليت سي دي برانسيب إلا قد نتبع مرة ماشي ولا تتبع ولا تيركض دونك الوكيني صوت غورون ما يفتح لو فايبر يفتح نورمالمون زمرم تورا اتسيولم ما تبغى ماذا تسيولم سورتي وطنو وفتح غير الفايبر نظن باش زمرم هذا تسيولم سورتي دقيقة نورمالمون كي صورة توت اي اوكي الناس كان الى يوم زقلي سولد يبغى الانسان اذا مزوارو اراد اذا هو نهضر اساسيو يسوي زقلي يند بغى غادا انترفونيغ وصوت غارة دونك اساسيو ما يبغى غادا يجاوب يبغني غادي يساول اسنسل انظر هذا الشيء يبغى تديني كنسولس هو هذا ديال دونك سي دوماج يسول عندو قبل نخدم ليميسيون يناد تسيا ونسولها وصوت غادا مشى خدمة الناس كي تسولها انا ابارامون ولاش دونك عميروش واقيلا يسول ما يبغى يسول ما يبغى يعاود الصواب غورون ليميسيون هكذا فوالا خاصي لا كريتيك في غراندير il faut juste qu'elle soit objective et constructive entièrement d'accord avec toi Adam Mohan تنميتي قاسي الوويضي ديالنا ذاك استقبال اللي تي فينا وجناري با لير
n'arrive pas à lire. تروح مزاتي إنك تلق تلين نو تلين نمساي مشا وري لا قرا يروان نا أرقام وكيلي اكزاكتومون يبغى هذا الدنيا خاصة الكريتيك يا با بروبليم مي يروان إلا خاص نقول برا ماشي باسكو إلا ما نوغي يروان نوتزن العقل عمر وخيد السوالم الزول السلامة عمر الزلد أمشي تسيلي الصبا أمشي والله الصبا الحمد لله يكشي صبا لا صفا الحمد لله لا صفا اي بطريق لا دارني جو لا كيش تفور يقوى دحيس اي سي فري تصيد كشمن اما نياك تشكي هذا دانترفينير يون يفا دانترفينير تيشي ان ميساج ديني جو انترفينير اون فوا جو ولا دي هنا دي الفايبر اكيد سي ولا يا با بروبليم تسمع كيف غادي انترفينير ما يحماوك وسقي وي وي ابري كيما في با مويا شغل يقوى دحيس وي وي كنا كدينا اسمه غادي انترفينير كنا كدينا قليل المريخ وي بلاك اتو براغ يذليها والله قليل المريخ حوسو كان دار واجي ليكيبا كاين السودان تقارن فينالمون تروح القاعه ولاش تسير المريخ دونك تفضلنا نسقى كان تيليسكوب تقدر تولي المريخ ولاش فينالمون سيتي نورمال ولاش تسير المريخ ولاش تسير المريخ ذاك اللي غيك الخنفلانه فوالا دونك فوالا دونك غادي نايا اي في نهضر هذا في لي بروشان ماتش كي وي ما تبغى درنا اون بيتيت بلاك بيان سور زعما تحكي غادي بلاك ولا كان مشيني Non, c'est pas une blague. Blague, mais c'est juste une remarque humoristique. تنسكشم لي مورا معليش يسوى الديون كان يتصوني لكن غادي يرجو وكان غادي يسولين كمل عمر وليك انا مدام كمل وليك روح احكوا يا غير ناك سيت اون ايميسيون جينيرال وي وي ناك الكونتكست اكتويل شو كما خلاوك نسوي انا ما نتقارض هكا جينيرال هذا شاخ ما يمكن وزمير اسكدبا اسكدبا اموناج هاك نسوي انا نو باسكو نكون ولا نسوي سيفرين نسوي دافشي اسكا من تسوي يعني نسوي لي بتيت نوفال الحفلات ثوذرين يا ديسي اون لانونس الا نويذ بتاتر الا نيتمونا من برا بالك وزرانا يوني بالله فور بي باغ اكزومبل داكي تيزي وزو بالله فور بي دونك إماراتي دنيني كوم بارازار بالك تا دارتيش وزرارة سي لوكازيون غادي يطفي التليفون غادي يسيول يغماس غادي يسيول يميس فهمت ماك هادي عزي سي سا سي لانفورماسيون دو بروكسيميتي سقرني روميان كما نسيو نتقسى كلش فوالا ونفتح اسيوضي كلش يعني نفتح نسلي كلش نهضر كلش بيان سور ولاش فلاس نو علاش فلاس خاطر واجا غادي تزعفض شويه دونك يزعفك شي تعرف شنو انا انواع اش نشقان كامومي دم عند هذه كلمه شويه انواع يزعفان انواع يظل يزعفني زين يظل إذا فيك يقششني يزعفي والناس يظل يزعفي شعبان ولف في السخام ذاك الشيء السيوض العباد اون في ان طرافاي نورمال il pose des questions سمح لي كان يشور ولي سي بغا تدي فراغ مي كني بغا تدي فراغ كني سي با سا نو مي فراغ تفرغ بامكان الا قد تفرغ ماشي ذكيه الا ومكان ندس مرضى تفرغ الحوايج تمسالمتي ذاك ماشي ذاك راه تنتفرغ
دونك انت يمسني هكاكيا ومن بعد يكشم ام كداش يتقلبض لودونس يتقلبض ذايا ومن بعد ولا غادي هنا جا روماركي الطوب شات يونا اي ديبوزي لا كيستيون ينايد اشحال تربحوا اشحال تربحوا سي ميسيون هكيني ولا هذيك شميون يتم سلامتك الا كريد مازال الناس راضي تنحسبها الناس اسمها تنحسبها كدينيا امرو كانوا فيها الحسبه كرا يبقى ضروري كدير عمر تبر وتهقد تبر وتوغر انت اكيد ديني عمر يعني honnêtement je gagne avec les vidéos que je ramène un peu partout à Kagia, je gagne quelques centimes, mais je ne gagne pas avec le direct. Le direct, je ne gagne presque rien. Dans l'intérêt de l'information, c'est pour permettre aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Sinon, l'émission, le direct, je ne gagne pas. Avec tous les efforts que tu consens, parce que je vois tous les reportages que tu fais, toutes les informations que tu donnes, que ce soit série, que ce soit en différé. Oui. Il y a quand même un bon travail qui est fait, quoi. Donc, il profite de ça aussi, Toiline. Voilà. كذا شيء كثير. السيادة نخدم mais محسوب. Et puis, l'AFD, ils n'ont qu'à se tenir, ils n'ont qu'à respecter, ça veut dire, le manek. Et bien, je suis un petit exemple par rapport à ce qui arrive à Cherif Mellal. Cherif Mellal, il fait un net. Donc, il خدم تكريتيكين. أمر le vrai, c'est ce que je vais faire, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, au lieu de réagir, de dire, je continue mon travail. Il doit faire la même chose. Il fait un travail, il est convaincu de ce qu'il fait, il donne du résultat. Comme la réaction qu'il a faite, je la trouve qui suis touché. C'est-à-dire, la réaction qu'il a faite, une réaction meilleure. Au lieu il s'adresser, il va s'adresser directement, il donne de la GSK, etc. Sinon, alhamdoulilah, mazal الخير عزات, etc. Quoi ça sert de s'adresser, il critiquer. Le résultat est réel, نجاوب. نجاوب sur le terrain, sur le rectangle. Voilà, il est réel. بلا ما ثني راسنا وين تفهمني ما نسيتي ما نسى تبان ديجا لا رياكسيوني ديفكاكني الانترفيوني ديفكا الجورناليست يتبان بلي صافي دير قلاق راه وليسكو يا رياسين تشوف سرارة ومن بعد لنا وإذا يرجون تورنو يلفون سيني حتى هي كنتراجعوا ما تخسرلاش يسكا غادي نغلي في اللاك فوالا. C'est ça, ça veut dire l'inconvénient de les clubs en quelque sorte les clubs nord tellement c'est à ça fait oui 1 milliard 2 milliards si je vais prendre un club de foot فما شغل après il y a des top شغل مزنكني il reprend un garage de commerce si ça marche c'est bon sinon il n'a pas investi une fortune. C'est comme ça que ça se passe, Charles. Le capital, les actions, l'action, elle vient de Zaramiatel, fait l'action. Les actions, même GSK, c'était ça. Oui. Après, chez les Mlel, les lycées, ça veut dire d'augmenter le capital, de faire valoriser l'action à la GSK. Mais pour la valoriser, il faut des infrastructures, il faut un hôtel, il faut un centre de formation, il faut un stade technique.
pour augmenter le capital. Oui. Sinon, وين يدي روح ان كان كاسينين كيجي ياسكاثيرا ميم من نادي نتدرا وما كي سور الناس وين يدي روح ان كان كي اسيني باغ اكزومبل هذا دي زاكسيون جي اسكا سميتها في لاكسيون فهمتي ابري سي لا بورت اوفيرت ا تو الموند absolument فيكي كتيرو مارزيكي وكل ça فيكي absolument c'est toujours une question ça veut dire d'intérêt et tout ça mais je connais les clubs Vannes et tout ça c'est un club par exemple il vaut 70 millions 80 millions d'euros si tu veux acheter le club né le club de Lille quand ils l'ont cédé l'ancien président il l'a cédé au nouveau président Winner il a payé ses 80 millions l'ancien héros le nouveau Niuset c'est à lui de se débrouiller mais réussir c'est bon mais réussir il n'a qu'à vendre mais il n'y aura pas l'ancienneté qui va l'embêter. C'est pas comme ça. Ça veut dire après, il y a un actionnariat, il y a des gens derrière, des sponsors et tout. Voilà, c'est à toi de gérer. Absolument. Donc, c'est en résumé, d'après ce que tu m'as dit, c'est à faire chouette. Mais sinon après, ça veut dire l'actualité, il y a quand même de quoi, ça veut dire être optimiste, quoi. Quand tu vois le travail qui est fait, les résultats ils sont là. Ça veut dire voilà, le public il est content. Et puis les prochaines échéances, je crois, ça va être un peu mieux parce que les joueurs, et là, ils vont travailler dans la sérénité, ils vont corriger les erreurs. Quant à le Parado, déjà qui est un bon test, parce que le Parado, c'est une équipe qui joue. C'est un bon test. Et puis, on lève. C'est une race mishoria, une race mishoria. Oraya de Conakry, la Guinée. Conakry, c'est la Guinée, ça, non? La Guinée. La Guinée, comment il est? C'est vraiment. Oraya de Conakry. L'équipe nationale n'est donc ça va. Non, normalement, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tu reconnais, j'ai escalé. كان خدمة ونتنسيها la première mi-temps que le début de la deuxième mi-temps. نصغي ما كان إما la 30e minute à partir de la 75e minute أنا نولي الماتش لا جي اسكال. لا dernière minute كني دوينا كاين زعما كان في الفرح مي ما كاينش فرح parce que تفهم ضيد شو parce que نكون يجي اسكاتورا زي وقت سكانه يلعب فيس il est 15 dernière minute تسمعتك شو على لا فين دي ماتش دونك لا بروميير ميطون اين تودو قاهره ربحنا سني عجبن خسرنا يا صنيتك نزرا كان بارتير دو لا 75 minute ذي ناس بدون اللعب تسوي لي بوت je fais les années 2000 les mecs je m'en l'été du 5 juillet la Alger après de نروح نكتشف لا دوزيام ميطون كنا نتخلي صراحه وي كل حال نكتشف لا دوزيام ميطون après de نروح سنين بوليسني جانكشن les étudiants c'est ce que nous carte dit راكين يمكن ابريت بسير نيسنو راكين يمكن نويت كذا يوز تسم دار ذاك تقرب ساعه ديال ما نيكست ما يوز هنا ريستو اي تو غني راسني راسها تصور ماسكه بصح شو ماسكه راح تدش ميلنا ابريت ولي الماتش ديالنا هكاكي دونك هكاكي لا خاصك تسوالي تاع جياسكا à la fin du match de Nice ربح alors on attend la fin du match ils vont s'améliorer parce que je crois l'entraîneur ici n'a encore mais c'est l'équipe exactement des joueurs jusque là sur de chacun مازال
عمر تنميرتيك اتصي تراجون اسمح لي يدم واحد وي وي سي فري يدو غير راس نظام اسنيض مرحبا يسك تنمير بي تملا كي ها الجنرال كي في الدسم النظام داكور صح عليه جاكلين هذا روح دويض تنميرتيك يا عمر ميرسي ارتفات ارتوفات صح ميرسي شو جمال صحيح ميرسي يمدك كذا عمر تصدي ولا غادي هنا فانا تسولن دونك فوالا دير روح عمر فوالا ان نظني دي سوالن ولا واقيلا ايوا واقيلا زوينات جسبر ماشي شعب الزول الزول هذا تروح لا كونيكسيون الو ويدم واخيرك تسلا الا سلمى نور الدين انت اسوا نور الدين دي نورموند لا سلمى كان نور الدين صافا سلمك صباح الحمد لله يكتيني صافا خلا الحمد لله هنا ساي لا فاميو ولا صافا غروس مودي يكون صافا دينا لا نورموندي والله انت مريح من الحال تروى جوريكي او يا يحمل الحال مليح وهذا نكوني غساكي يحمل الحل ماشي ذكرى ودابا والله يحمل الحل تورا هكا يحمى الله تورا هكا يحمى هeureusement ساير لا هو كليماتيزاسيون يحمل الحال وي يحمى الحال يحمى فريمون يحمى وي فوالا اما كداش راه ديني لي بروشان ماتش كي لا جي اس كا قلت باردو بارادو ومن بعد لا الماتش كي غني لا كوب اونفان لا شامبيونز ليغ هورايا دو كوناكري داش راه ديني داش انا تسوالي قبل قلت باردو بعد لا طايف انترناسيونال فوالا. ما لعبني قلت شي قبل لا لعبني قلت ايه قطوريا كوناكري فوالا ايه لا قبل قلت شي فناك ادخل من نورمال من كونتا بارادو ومن بعد زرغر ما هي اون طريف خاطر و لا اون طريف ومن بعد ورايا دو كوناكري ومن بعد لعب من كونتا الشلف داكور انا زرت قبل الماتش كاين باردو امي وكيك زوان ايه ذوك البارادو ايه داش يتولد ان شاء الله تولى ان شاء الله نزمان نربح ان شاء الله اشوف في فير اتونسيون باردو خسران ليك دو بريمي ماتش نزل نشوف راه كاين يخطب خسران طوزيام ماتش كونسيكيتيف وي وي شو ليكيب يجرحن فهمنا ايه فوالا il faut faire attention تبديلات فوالا نو مي ولاش يا ريان دوفيسيال ولا ساكيني الميساج ولا الكومونيكي لا كوميسيون non le communiqué la commission de discipline ودنا بلي عندنا دي لي سسبوندي سي كيك قال اصلا ماشي سميت صاجر ماشي نمسك راه بالليل فارغ يقعد بارادو باسكو سميت يوزف في الاربيتر اي مي ولاش لا كوميسيون دي ديسيبلين لا با انونسي سي زونونسي سي نكش مع رونات لو سيت لا ليغ دو فوتبول ما تبغى داك تيدغرا هكا تورا تيدغرا هكا ما تبغى تورا تيدغر سميت ماتش كينيا اشني الماتش نبردو سميت ماتش نبسكرا ماشي في كارطون زرا بلي ماتش نبسكرا باسكو يوسف في الاربيتر وي كيفاش الجزائر اي با يساوي نو ترويه راه لي رومبلاسون تاع لي رومبلاسون كومام Et si les suspendus, c'est quelque chose en moins, voilà. Parce que la commission de discipline, le communiqué, hein. La commission de discipline réunie ce lundi pour traiter les affaires de la deuxième journée, Ligue 1 et de la première journée de Ligue 2, a infligé le premier match à huis clos de la saison à la JSM Skikda pour envahissement du terrain par le public, entraînant un arrêt momentané de la rencontre RCA-GSMS en date du 23 août 2019 pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2. La compétition, la commission a également suspendu pour un match l'entraîneur du MC Oran, Sherif Ouzani, et le président de la Boussaada, M. Bouakaz Shakib Oussama, le premier pour contestation de décision et le second pour mauvais comportement envers officiel.
سي تو. عندها تعدات اذا كاين. المهم ترى خاص يلعب الا نسالون بلاصه الا كومام الا بونواني الا وقاسي اي مي اذا كاين لا كوميسيون ديسيبلين ولاش لو نون دو عدادي. ان شاء الله ان شاء الله هذيك ما كاس ماشي من تسكر من ترجع ماشي من تسكر زرا بلي هكا بوليسي في كاس سي كونتيستاسيون زرا بلي لعب هذاك البارادو جو سي بيان. اي بالك لا با سينيالي لاربي بالك لا با سينيالي. ما كدير الحاجه انا قدامو بلي سيبورتور كيتشتكي اي قام سميت يا كاين تصل ديراكسيون وقدامو سميت تدور فوتنا خاطر السبور كريتيك وكيف فهم غيرها قرا لي سيبورتور كاين يهضرون يقانزل انا لي سيبورتور كاين تكريتيك لا ديراكسيون لا جياسكا ملال متكريتيك ملال وتكريتيكي اسمع سيبورتور تفهم داو كريتيك انا خاطر مزمه يحفظ بيان سور اذا الفايده كيون اتكريتيك نكينيا ذي الفايده ويدي كريتيكي وندا شو كريتيك لا كريتيك اوبجيكتيف سي تو سي نورمال. اديني تو فاي الحاجه هيكيني ولا قراكاكي بالك هذا غداني وسيني زعما حاجه غلطه جو في مبوزي لا كيستيون مي يون ادي متسقارن ايدينا عليك انا ديني هكا ديني كشي الماكيوز غراتويتمون ولا كي كومونتير الا كرا يشمن داك يخدم من دي كومونتير افون دو لي فاليدي كاينين الدموح يعني وياك شي كاشيريست نتاكا مي سي با فري ا سو بوان ايه يونا كي ديني هكاكيا هذه الشكات ذيك اش مازال يدس يا بلو ريان سدير اش كاين كيشك يوم دون طون اونيتيتي يا بلو ريان دير سي سا مي سينو يونا ولا اديني ولدي الدموح الله سنيض الحاجه هيكيني نورمالمون ماشي كا نورمالمون سي يفو فوار الا يون يملا لي يدني هاون تورا لا وين يدي تولينا كاكي ومن بعد تملي غاتري دي لافيل يملا لي يديون يند لافير نين 500 دينار يند يشبت ربي 6000 لاطاس على ديريكسيون اشوف باسكو بون سي با كو جي ديفوندو لي 500 دينار باش هذاك شمنا للصقاد سي كو النغاس j'ai essayé d'expliquer les 500 dinars où je la GSK, il y a une part qui va à la direction de la jeunesse parce que l'infrastructure, le stade, la direction de la jeunesse, d'où la machine, la GSK. En plus de ça, si je fais une activité qui génère des sous, il y a les impôts qui demandent leur part. Donc, j'ai dit la GSK, à peu près, donc j'ai expliqué tout ça. إنك تسميلض غير لا ديريكسيون c'est-à-dire الدفعة l'option non mais s'il faut من بعد on a fait des propositions ذاكيني نكسيماني وفي cas d'une proposition ناس pourquoi ne pas يوني qui la suggère hein pourquoi ne pas créer deux sortes de guichets un guichet à 300 dinars un fait de guerre ديالنا ويدي بغانا داوينا 300 دينار خدم دو غيشي بور pour ceux qui veulent entrer pour 500 dinars. Les 500 dinars, c'est une façon d'aider la JSK. On a fait la proposition à Kenya. Donc, تاكي تمزوان في سنة الناس pourquoi كنخدمني مزورانا تشكيوني الطلبة عطاس اسيدك سنشيطوح وين يقمن يفهم وين طلبنا طاسس انه شيطوح وين يسمرن يعني هذه الصفاره كشيطوح سيد سنقسن دونك الناس بوركوا نبارامني لو بري ا 400 دينار فوالا وبعدين نيكس تميل لا ديريكسيون لا جي اس كا سي با نورمال ثورة دوطا انك تكريتيك شريف ملال سي نورمال شويه جورناليست اسمه ضروري دو كريتيكي enfin de critiquer encore de faire observer des choses voilà ضد موسم السوره
ولا خطا ولا تكريتيكي كيقارن سميت هيا غار سميت تكريتيكي من لا ديريكسيون سميت انا لا دان سميت الى انا باش نبوز على كيستيون سيبورتور كين اسنا كطلب 8 مينوت اسكو لي سيبورتور من بلي جي اسكا تعدي والله العظيم ندمو الا كان غادي نجي اسكا لقيت تعدي في لا ديريكسيون كي امي طر مؤذن من بعد شغل فاندوك نو الا يا حبيبي الا ما داير الحاجه ديالتي الا قد ديرت ما داير الحاجه غنديرها نديرها غادي يدمو دوا العالي وي فوالا لقينا لي ستارف ابسوليمون مثلا كما غلطات ستارفه بلي غلطه دوا العالي فصورة تنق دوا ليك نكي صار ما ونيني غوا العالي ما كاينيني دوا العالي كنت فاهم مليح إما ونيني دوا العالي ça ne veut pas dire que je vous approuve non je vous désapprouve ما ونيني دوا العالي ça veut dire دوا اللي يوزن il peut être de صواب il peut être خطأ تولي ويضك النظام ذا شو دوا العالي ça veut dire ويفسد انا ولا وين ندير يدقس سيتو فوالا نمسفهم النور الدين قدامو بروبوز هاد الحاجه مو شو غيدير روح هاكشي دائما مي ترى يفو باسي ها اقنع 10 دقائق النور الدين لا وين يتراجعون هكذا نوكا ثقين روح اي بروبوز هاد الحاجه خدمان سونداج في التيكيه كين فشو خدمان سونداج في التيكيه كين اسكو 50% فيه انا لازم تنقص اتورد شحال هنا نقول لك شحال لامبور je vais le faire روح حتى le site poutizi.com سينا كون اورينتير vers un sondage تخدم يكابيلي un blog.fr c'est un blog انداز من غتخدم un sondage الحمد لله تابع تقدر كوك الغاشي الحمد لله ايه تخدم والله تخدم sondage انظر امشي فغان اسكو سي 500 اسكو سي 300 فوالا من بعد يعطيك الصحه كي يعطيك الصحه دا موسم حي كان ماط لا ميرسي اتصل على تصيدي سوالا وزرا مكاسين سعدي غاكويت فوالا صحه الدم يعطيك الصحه بون كوراج الدم صح ميرسي هيا بقى على صحه الدم او بليزير لو ولدي سوالا مالوروزمون تعذر ربح غادي نسعدي ربح هاي زول السلام عليكم. لا سلامة. صافا الحمد لله. أنا ودي سوالا ياسين رابح يتبين لي اسمك ذاكي رابح أمك ياسين رابح روح رابح لا سلامة كيف لك صافا لاباس صافا الحمد لله ياسين صافا الحمد لله اخر زرابي الهدف كان سيوس ديال ديالك انا ما قلك اون ديريكت ليميسيون ديم خلينا كاين سونداج نخدم سونداج ما كريتيكي فوالا وي ايه واش يحتاج يعني السونداج ايه ولا واتي فكر في بروبوزيسيون اني غاس نخدم السونداج بوركوا با لا بروبوزيسيون كاين 10 انت ديك 10 اكثر من 10 وهذيك هي 40,000 وي 40,000 نخدم السونداج عطيه غنوالي ما الا انوي صوفن انوي غورا ميلنا طاسي مدانن اكيد نونسي فوالا تولي غادي هنا ماموني ان سارتان ماموني ينايك ماذا بيا ماشي 500 دينار 1000 دينار فوالا 1000 دينار فوالا ايه واش يعني ها امشي يعني إلا عنايك تورا ماشي غنتمسقسي داك كي كاول سينا باش تبغي تديني ضيع عنايك انا عندي طاس يتراجعونا سمعت تنميرتي ميرسي انا الدرويه فوالا ديزولي انا ذاكي ماني راكي تورا وفان الدوقم اسنسيون ايوا كينيا
بون شوفوا كاين الساوله ما تكشمض من بعد الا فيديو تولدنا ساوله كاين جي بروميا كاين الساوله ان سارتان فوالا سولفتي كان يا الدولين جو دوا جيري لي الدولين و ميم طون افيشي اودي سوالي الزول لا سلامة الزول دموح الزول لا سلامة غنيوة صالح سي البويرة سي مايو صلاح ديم مايو لا سلامك صبا صافا ياك ولا صبا الحمد لله كتشي والله لاباس الحمد لله الحمد لله ساقي غادي شوكا في الماتش كاين بارادو تهضر من فوالا ايه الحقارة زيك وي في الماتش مبارادو هذا شي توالى ان شاء الله ان شاء الله سلام هذا بعدايا ان شاء الله غنسوي بلا قلت تعاود كنسلاقي في التيكي تيكي 50 ها راه ما إلا التيكي غيولنا صفر شكرا إلا قاس المقلب ديال متعود دايا سفر تفر كتبدا هذا التيكي وي مريض شوف الدنيا وفي غير اكزاكتومون ديريكتومون ماشي سمعنا القرب هذا التيكي كذا مشكل ناس نادي الحل راه ديريكسيون تنقل الحل دايا وي نو نورمالمون كا مون افي مون افي ان كونساي لا ديريكسيون لا جي اس كا مي لو ودي سمحت السن سي اون كيستيون نوتني بوتيتر ils vont regarder خصنا كاين كوتي تكنيك كاين نكونين ديسيدي داكا وخلاص ما كاينش بايد ربي تمثل حتى يتزين يتزين اخير ما هو سمعي راه ما نهضر في الببليك الا الببليك يكون السيناريو مساله كيما دي جي اس الاستاذ هو فما وي فما ترجع على 50,000 فقيت تسوي هناك لا ديريكسيون فهمتي وي فما شوف غاديين ضرب لي لا ديريكسيون تصحح شويه لا دي جي اس تصحح شويه في الدور وي المهم كاين شنو تلوثي لا جي اس كذا يعني فوالا يا كنا لي بروبليم لنا ديالي ان شاء الله بنادنا اللي فلوس تعقل وكشنا هذه لا بوليميك والمشاكل دايا ابسوليومون بعدا ميرسي بوكو ميت السولط يعطيكم الصحة وإن شاء الله عندنا وثالث تروا بروج الله مدني ولا مازال لي ماشي نقدر غادي مراج ونصرف فلوس دايا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيا ميرسي ميت السولط ميرتي يعطيكم الصحة عفوا ديك الرزق هيا صح ميرسي بقى على خير ميرسي يعطيك الصحة الزول خير نودي السوالف صباح كوارع والله صباح الحمد لله ودي السوالف سيد مقرن طبعين مقرن ديال قبعين لا سلامك صباح كوارع والله صباح الحمد لله اماك باش راه دينير صباح لا ما كيديني فيه أشوفك كي مثلا دواء أشوفك كي شبت عارفين هذا شو اللي يكوني بس لا جناية شو قصة إذا شو ناقينا لي شو تهنا لي لا شو كتيسي وهذا نقول دواء يعجبي نقول ده سينما جي التكينا جي مش ده شو كوني تسوي تطبينا جي تكي مش ده شو كوني تسوي absolument من أخيرا دي سبوسو لا مثلا je pense qu'à 50,000 نعطون كيف والله كيف سوا منع شغالة هنا بدي أخذها جيسكا مختارة لا ريح من جيسكا مش خسارة absolument صح ما هذا non ده صح c'est vrai ولي احنا بس يقع معنا لا شافنا كتنا معنا لا 50,000 لا بدك سوا شو دخل نو ترى نكاكي دينا صح وين يحمل لا جي اس كا اتنتي دبر باش يروح هذه الشم انت ديال ميدي اني لاويد نو مي محسوب لاويض يعني سي دي شومور وصوتنا وحمل لا جي اس كا ام كان يخدم باش يكشم سورتو وين الا ذاك يتم دين تيزي وزو
سي دي جون سي لوكازيون غادي يروح غادي يولي الماتش سي ان بو شير ما يلو يخدم على نتوما كاميرا سي ديفيسيل فوالا مي جو بونس كاين ماشي العشية هنا كيدخل باش تدخل مع جهازك انت هنا مثلا تبدا شي لا تولي غالا سي مون افي كاين خاصها من جهازك وسي اوت غالا ايه سي مون افي العقلية كاين ابسوليومون باسكو ايه ترى ديريكسيون ديكسيتي ماشي شي عطي ديسيدي انك زران شي خدمه زران مشى تشمس صوتيات ممكن تفرق في اللسن وي تولي عارف كيدير سي قلت لي ما خمطات بين 20 مليون ولا غير ماني هناك ولا وي كان ماشي هكا ولا نكذب ويا ابسوليومون ممكن كمونا في 100,000 ولا 900,000 جالس ما يعاودنا الكاميرا وش معاه هادشي من ويا الجالس من ويا صح هكا وي الزميرة جا خويا هادشي من ويا باش يعاودنا ما جالس تجي كذا ابسوليومون دي بلوس لي موا خاطر قوا لي كومونتير كاع حتى شي سبعة تخمس عليك باش رافونسي ما جالس ابسوليومون ما متكي لي ما نعدي سنتي بون نت 50 إذا عجبها حل شمالة شاف المولاي واش يناديس هكذا مش هكا ولا عليك وقت يعني في الماتش كيف بارادو يعني الماتش شرعي كل حاجة رحمي لي شوية وي بارادو وقوموا على نحن الماتش في شباب فما لا شوية الماتش مع جد يعني أخي لا ولا ابسوليومون يا أخي قاني لعبة صافي أنا إيش وي دونك ان شاء الله عندنا حاجه ان شاء الله تنمرتي ميرسي بوكو صحه الجويه دار نسوي صحه تنمرتي صحه ميرسي صحيح ميرسي لا ولا سوى نسي هنا ولا بون انا عندي واقيلا انا عندي الو الزول الدمو الزول سلامة صافا ولا لاباس صافا ولا باس صافا لاباس حمر يدفت لا كيستيون كاينين صيد شاك فوا صافا لاباس الشرمون هذيك اللي سوالها طري بيان الى بيكاردي لا سلامة صافا سمحي كان دقيقة ادو غادا رجلا كان هنا ادو غالا غورك فوالا انا نسمع فوالا مش ماشيين كويس فوالا امك كويس امك صافا صافا سيدي تنتبدا التتر في البروشان ما تنجيهاش كاع وي ابسوليومون كونتر ديال مليح الماتش هذا مليح الماتش باسكو بارادو دو ماتش دو 17 لي شامبيونات وي دو ماتش دو ماتش après زيد بارادو ميرليف كونتر GS que se font toucher un seul oui ça va être difficile, ça va être un grand match. إلا المغاربة داونا أيمو لي كارزان إن شاء الله. هادشي كاين كاين نسعان ما كاين لاعب كونتر المريخ كاينه إلا وسير ما دار بحال أيوا ربي. إن شاء الله. تسكون سواد. أيوا وي أبري البروشان ماتش دافنا كونتر بحورية كوناكري سي سا. وي. La Guinée, la base est Conakry, de la Guinée, la capitale de la Guinée. Voilà, il y a de Conakry. Voilà, il faut penser au championnat. Après le match nul, comme ça s'appelle la Ligue des Champions, pour l'instant, il va être d'ici, je sais pas, 20 jours, 15 jours, 25 jours, c'est ça. Je sais pas plus, c'est vraiment mettre la veine. Oui. Pour l'instant, il faut concentrer sur le match à Guir Paradou, le championnat, il a pas de championnat qui est initial. Maintenant, le match nul, la Ligue des Champions, il faut faire le plein d'agir physique le jeu. Faire le plein d'agir. Il a قسيم 3-4 اللي بتلعب باسكو زيرو لا تريك لي كونديسيون في هذه. وي. لاحظت الدرجة.
ديجا الماتش من المريخ تو لي كونديسيون قلنا ندير كاين ولات كان كاين تيليفزيون كوبي ناس تريزيتي كوبي ناس سبورتور كيف اوثن ميم سلموس تو دير لا فيريتي ابسوليومون وي وتند الموس ناك توشين زغدان واقيلا ناك دابرا ديزيكيلي دابرا على كل حال ناك توشين ميم زغدان سلموس ماشي زغدان بن شعير كفوس لا ما زغدان بن شعير ناك توشين تيدارو فوس فوالا سي بور سي كدنا الماتش البلان خميت يجوزو 3 لاعبين وي نقول لي سيبورتور الى قدام جي اس كا فوالا ينسالم نكون ابري دمو فراس قال لي نهضر بالدنيا على كل حال تا بيان بارلي تهضر داك العالي سي فري لي كريتيك يفوا خلي لي كريتيك فوالا مادام واحد كريتيك لا كريتيك لا كريتيك دمو وي بيان سور ماشي تي كوا فلاتوني تي كوا كاينين جوار كي كاليفيي ابرون عندك مدو فينا راس ابرا تسبور عليك لي كاتيجوري اللي مفتوحه مسانا راه اللبس ابرا مسانا راه اللبس الدوار كي لقيت الصفون الحديث الصفون الحاجه اثنا عدد ديال اشتميت اون ديريكت نيت كونكور لا لينك ستيت كونكور لي با سانكسيوني كاينين وي تورا ما نهضر في لا كوميسيون ديسيبلين لو كومونيكي il est daté du 26 août 26 août سي كلير خاطر يفقد لا كوميسيون ديسيبلين ولا شي اسم عدادي ديما الغاشي غدا مو اللي تفهم لا ليك نتكم نكون يوم ديال نكون ديك فانا ليك فوالا انا ري سسبون ماشي سسبون دي جي اس كتسافر 27 جوار ماشي لي رومبلاسون لا لي جوار جي اس باسكو يا با تيتيلير رومبلاسون نورمالمون جوار بروفيسيونيل يفوا ترطري مورالمون كالمون قال انا من الدفن السنين خاطر المريخ رومبلاسو شنو انت دير بهذا الماتش يفوا دير لا فيريتي وي تي رومبلاسون يخشمد يخدم لا باس ديسيزيف يغادي يبدا بينالتي باسكو كي بري مورالمون يزرا ميم اللي لاعب كان 10 مينوت 15 مينوت يزمر ديوان بلوس 600 في ان جوار بروفيسيونيل فوالا سوليمون après دمو لا كريتيك كاينين ناكيد ا موا اون اريير كاينين ناكيد وقيل ا موا اون اريير بون اوني توس داكور افيك لي كريتيك مي فان عيناني غدموه ماشي الجي اس كتسيبلي الملال باش اوفا الملال يتقصد باسكو ناكيد الملال يغلقاس ناكل روبيني وهذا دموه يغلقاس روبيني تساع يا سميتي بدنا اكيد انت سخموش اسم الله اللي ناتي فيه 10 لي جوار جي اس كا فرق لا باين سن الغاشي نيرو دي جوار جي اس كا هذاك اللي تشيكور اللي كيجيو الزون سوا ناس نصور ديال لي جوار انت ما كيحبسك كي قدامه يحبسك الشغله ديالي سي نورمال وين كتلونطر كنت باسكو سباك ديفيني نو سولونطر كنت نعرفو في لاباز براسو غلط في غرم واحد سي با نورمال قبل على لابورت كي قبل على تاكي زون با اكسبتي الشغله ديالو لا كريتيك يفوا نون كريتيكيان كريتيكي عثاني كوم ماشي كوم ماشي شامبيونات كريتيكيه كدمو فوق نخدم لك لا فيديو لا ديرني فوا نخدم لك لا فيديو اكيد سي البروميي دي خدمنا انترفيو كومون سابيل لو جوار نيا الجيما وي الفيريك كاين ولا لا فيديو يا جورناليست يسال باج الفيسبوك وي يسال باج الفيسبوك هذه تسوي الاخبار هذيك زعما ما تخلص والله عاد تخلص من نمشيو مارمون راه سي اندر وانا خاطر لا مارمون ولا عاد خلص من وين نخلص من كلشي نورمالمون لا جورناليست نو انا با الدروا دي فوالا باسكو نوم السين كان اللي جو تلافك لي جوار كان سوال سهران لي جوار على ليبوك اسميت نكسك شوالي دو فغانارا وي فغانارا يفو دير لا فيريتي يعني كاين جون زعما ابل توجور كوم لا ديرنيير فوا مسيو من لا غرقاش الروبيني واد يفو فيرمي لي ريبوني ثاني مرتاح حميد وني فاني صور ديالها ديك الصباح ثاني مرتاح حميد تصدي سواني الى عنايا باش نجات سيولان صحيت صح ميرسي ناوي دي سوالني غير درنا المام فانا سيولن دونك الى قصه واش الوقت يسدموه صافي
بون كوراج. ميرسي بوكو. جوالي وياه سي نورمال. صح ميرسي. لو ودي سولن تلا ولا دينا مريم ولا سولنا عميروش الزول الزول عميروش لا سلاماي لا دائما كدمو انا كان كيجي نلدمو صافا اخلاق امي مغارن بلا الدوفيز بلا بونس شوفها كدمو واخا تعرفي الله يظليها بلا بونسيون لا دوفيز سي تو اوكي صافا كاين شو ما كاين تهضر معاك والله كاين صافا الموضوع اتروصل والله والله مو فاتر وصل منه والله لا هو ما الغشاكين امك ده شيخ 50,000 اميروش اي صفر شي عندو غالا غورك قص واحد يسوى الوكيني يسوى الديون الى قتيد نساعدي مالي ساعتي دمو يا كبر ادو غالا غورك اميروش ادو غالا غورك فوالا يربح الزول مدي سوالن الو ويل عسلامة الو اهدر امس بخير راك ترى هدرت استثمار لا انا ترى شويه لاباس صافا الحمد لله لا انوي غادي سوالن انوي لعنايك كمل في الجزائر كمل في بداية العسلامة كمل صافا كانت تنتظر الاسطوره اللي تيكي في الهضره كيف ربي vous en faites un peu trop في التيكي انا بقى يفقر لا فضل ما سيدير بزاف على 50,000 لكن لي جون نسارع شو شاك شمل الجون قالوا كان السيما ما تكيف الدخانه تكيف على باكي بارجور باكي بارجور ديال 20,000 يلزم راس وانا ما نقدر واحد يولي جاسكا باش كان يوم هذا التكييف انا واحد يولي جاسكا اخرتها ومن الجميل انا غادي يولي جاسكا غير السطاد تاسيس ديال الراديو كان يزعل لا بوليتيك الكلوب خل من لي تيكات 519 il faut aller avec la politique du club il faut l'aider حاجه صافي plus d'une année et demie الستاد l'équipe la جاسكا ياكي الستاد باطل وصاروا يروحوا يتفرجوا الماتش باطل وصاروا يروحوا يتفرجوا الماتش كلام هكا وي تبغى منو غنسردين اللي كيف كيلا جاسكا تنسحوا بيان سالت ديريجون بيان il faut les laisser travailler même كلوا هكاك en tant que journaliste او كذاك il faut aider la direction ياكي ما تبغى تكلم في discussion autour des problèmes de la GSK pourquoi ne pas parler sur le nouveau stade il y a 50 travaux pourquoi ne pas parler sur le problème de la GSK c'est pas le ticket qui est un problème le ticket c'est pas un problème او فانو يكزمر لانه قال لك يا سهل من يسالس او فانو يكزمر اللي خلصت كمية ثالث ما يروح هذه الشمال الستاد اثناء في التيكي ودي سالاري يونسي مرة تخلص لها في التيكي الكثير من الجن absolument بصح لا بوليتيك دي كلوب تنفلحوا يلحوا بيان الكلوب هذه il faut laisser travailler il faut pas être des gens évidemment il y a toujours des perturbateurs des gens qui veulent pas du bien à la GSK يعيشوا إلى خلاص بالنسبة ما هي كيف شوف لك ترى بس اللي ترى هو العادي شنو الاشياء تتنكا شنو الاشياء تتنكا فوق الناس تتنكا وقع الى لقد خرج شحال كانوا وانا ما لقيت نخدم من ديك السنه لقيت ما نخدم فوق لي وي اللوجيك او كنت لا ديجيم جورني mais هذا تكريتيك لا ديريكسيون تكريتيك ça n'a pas de sens Oui. Le club, la fin de saison, le club, quand il y a des choses dans la deuxième division, le Rachid et Cheikh le Rachid, ils ont boycotté la GSK. La meilleure des choses qu'ils ont trouvé à faire, c'est de boycotter la GSK. C'est pour la GSK va entrer dans le stage de Tunis, où les choix sont l'hôtel. Ben, dis là.
مثلا نقول انا انترينور جديد لي زونترينور اللي كنا نقول 50 راه ورحنا نرسل نشتغل من ديما نشتاو تبهديله فو با اوبليي تو سا لا اون ديريكسيون دي لا جي اس كا سي بليس كون ايكيب دو فوتبول سي سامبول ليسي لي ترافايي il faut pas donner la parole aux joueurs qui veulent casser la GSK. faut pas il faut leur expliquer الجنرال تكون 50,000 وصوا حارك ولا الماتش ما تخربش في لا بوليتيك وتخرب على لا بوليتيك الكلاب والجنرال يوتيكي وصوا حارتين تسقسينا نقال تسقسينا تكييف لكن وي ماشي شحال 20 يفوتك tu veux la GSK تبغي تولي الماتش باقي يومين تكييف انا ما فهمتش انا راح تولي لا ولا علي تنميرتي كي لو تروح نسول لو طلين صح ميرسي صح او بليزير صح بسلامة عمير واش سمح لي اخلاق ولا دورك الى سلامك كمك معليش هذا مشكل غارضي قدمو انا كمدني لكن في الشمال السطل ماشي كذا قبل با نورمالمون والله يقدر الله لان كانت لي جون لي سيبورتي جي اس كا والله ما ديمونتي الوزراء العربي كم مشكل هذا شيء 50,000 امي كانت صريف من اكثر 50,000 فمضيع ايه فوالا اقدر صح كنا اقدر صح ما فعلا تربصهم من ايوه الفرس كده الجي اس كا فمضي مقرات مقرات خفه من فمضي الجي اس كده الى قناه الجا كنا 50,000 فكان مو 100,000 مو ابسوليومون او مو بالله ما واحد سيزن راه واحد اذا خذ نعاون ابسوليومون ده ولا علي ما منتهي فرح ما لي سيبورتر فرح هذه كلها سلايف الحاجه عداتي غامك هذه لعبه الباراتون يلعبها نورمالمون نعاون هي ان كومونيكي يديفون دونك ودي دار بلي لي سانكسيوني دونك ترى ما الا ودي يسان كاش حاجه كي بروف بلي لي سانكسيوني غادي تفكن فوالا فوالا باسكو كاين الماتش هذه فاغ هذه ورشيطه هذه فاغ دعاء يبقى تربي نشوف الناس تنميتك عمرو هكا كذا انا تلقى هذه يا ربي يوصف الامرك عندكم تنميرتك جماعينا كويس تنمير ميرسي السلامة في ملال مرحبا سلامي مرحبا سلامي تنميرتك ميرسي ميرسي سلامة سلامة Voilà, Dakinin, il se l'a redonné, tu veux participer à Sensel, allô, أولاش هذا دير تكفر الناس هذا دير تكفر الناس هذا دير تكفر الناس يسير ماذا يسوي أولاش تكفر ودي سولارا أيا أصوات غورمون أيا كشمن ألو هذا ترى الو هضر انا هضر يدري كنت تسمع سي صفرا
اسمح سي سيران داني اسمح سي ديريكت على كوميونيكاسيون واحد زرد دمو الزول اللي عندك لاج هكاكي وما تسمح سي صدر دي هنا وتصلى هذاك اذا شي كنخار لا ماشي هكاكي خطأ هكاكي خطأ فوالا اللي عندك لاج قالوا هادي السيول وهادي القم أمودي السوال نسيتيني أرسل أمودي السوال نسيتيني الزول الو الزول دمو الزول لا سلامة غنولي السوالا انت عارف شي حاكم سعود رزقي لي حاسم سعود عرفت شي حاكم سعود ولا ليميسيون كاين في اليوتيوب تنفيزي والله راسك صح ليميسيون كي تخدم راك والله بطريق تنميرتيك مليح كيما بارول لي جون كيما بارول لي جي بورتوريجياس كتهضر تنميرتيك مليح تنميرتيك ويكشتيني سورتو غادي تخلصوا سوق باريل دو بترول justement هذا depuis كذا بزاف انا نكرت الواتساب لا شكي عرفتك انا نكرت الواتساب عطيت الدور بقولنا عرفتي لا ما يقدر شويه مع الحوار كي تيكي انت نيز لاتروف سي une décision très intelligente monsieur Mzal oui premièrement pas seulement pour aider le club oui deuxièmement pour éviter beaucoup de gens qui ont pas انا راك ماشي تاع الفوتبول اللي يدير الخطاب وي فما خاطر طاس لي فوا يوا يشتم طاس دابا ديك الساعه انا راك لا ريلاسيون كل الفوتبول كنت نعرف صدق لي بروبليم دونك نخدم لو تيكي كي 50 500 دينار الحاجه لها مليح لا الحاجه غادي اكيد بروبوزيو راه طول لا ديريكسيون نخدم ان طاريق سبيسيال بور لي ايتيديون وي ان ايتيديون ماشي زعما يخدم لي بروبليم ديال السطات تاع الحاجه اش نخدم من تيكي 300 دينار وي les autres supporters خلصوا 500 دينار نورمال يا aucun problème même 70 même 700 دينار هو البروبليم on est là pour aider le club هذا الولا ماشي شريك مداد يروحك توجري اني راه كل سيبورتور داير ميم نكون دارت لنا راه كل سيبورتور كل شيء باين مش فاهمه كي زون هذه سيبورتور لا ماجوريتي خدم من لونسي كونفيونس دونك سي صا Mais je pense, je pense un peu partout, il les communes créent des comités de supporters. D'où il كانت تشتغل لي تيكي ذينا ومن بعد هي possibilité ذا تخدم من دي ريدكسيون ويد وسعنا راه ذا تخدم لي كارتي ويد لي زيتوديون ذا ويد يسعني دري من دارنونا ذا عندي تيكي 700 900 دينار ولاش فلاس exactement يا aucun problème لا كيفاش لا ولا كلابك انا تعرف الحاجه اللي بدا تقول قالت انت اسمي ديوس البريزيدون كي ماشي البريزيدون اسمي ديوس لا ديريكسيون كي اصاطي البريزيدون كي ولا شوين ديوس انا رولنا كل شيء فيها كايمير وي لا رولنا كل شيء ولا شكون يقدم داير ميم لي زون يلا ديسيدي دي وكيس لي زونفون دو كلوب ديال الدراري شنو الناس النجرة وين الناس يتنسى هذه الوقت كي انت الى بري ريسبونسابيليتي ظني كوكازارا يصوفي في الكلوب داكي يخدم من طريق ديال السيزون سبيسيال كاينين فور موا لي شامبيون سبيسيال تاع جي اس هذا الماتش نيسياسيا كذا الماتش نيسياسيا كذا ديال ما هذا غادي فقط بديت واخد من الماتش كاينين فور موا اللي تي شامبيون جي اس سبيسيال الى جوي فينال دو كوب الجيري انا ان شاء الله ناخذ من طريق بون باركور يلا ليك شامبيون سبيسيال ان شاء الله فينا الماتش كي بارادو كي يقعد لي سيبورتر ان كاستينيا يطروا بياس ميطار نايتي مونسيف اكل كوداوي اسكو ساكي ولا شيء وي دونك سي با اون ايكيب افيك جي اس ان شاء الله الدوره ديال هذا الدياكي ما اذا كلا هذا الدياكي sinon ça se joue pour les jeunes les عارفين يقول لي غادي يشم داك التسكين ولا اللي تموسنيس فوالا انت صور الى غادي نيدي سوادا ميرسي سمحنا ما لا ديرونج يكون نو كونترير سي افيك بليزير
يعطيك الصحة fais attention à toi. صح ميرسي. Merci beaucoup à l'émission qui te revoit. Il n'y a pas de poids. Tant que je reçois des encouragements, comme Chine, voilà. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Ça. بسلامة. Voilà. Donc, أصور ون مثلا ولا تكفرين السيسية الديسون ومن بعد لا سلامة سي تكفرين دموعد أزرف لك سيدي غزولة سلامك صافا صافا سيدي عشي سيا كي نسيولا و سا نو ريبون با شوف وديك شمال واقيلا سي لا سي انا جاني يا زغرت تشي كاع واقيلا صوابني وي ياك صافا لا صافا الحمد لله واش تدير خلا مي مغارن فوالا مي مغارن طجني يفسي شويه حموني والله عاد يقول الساكي ذا جديد فوالا والله عاد يقول ذا جديد يحمل حال ما تجي انت قدمت ولا ضحك انا هو ما كتقشطني قدمت انوا تقدمي ولا تقدم لي قدمي شنو قدمت ما يقولد قدم انت دندر نظام قدم انت دندر نظام وي ابارامون تقدم انت سمر طاير يبدا دابا يدير بدا فوالا هكا هذا شاطر هذا مو على 10 وي سيري راك ديك لي سيبورتور في 500 دينار في ملال ثروه المولى واش كان 300 دينار جو بونس وي داكشي يديروا لي تيكيت وقال نقدر لهم ماكي كيما كيتسالى فوق على هو ما كاينش فيها تري كوالا دينا بواطواره وساو هذو الماتش والله اكيد ما كاينش الدعايه لكن ولي غنجيني ما اخذرك اكيد الدنيا يوثر حاجه الا يون يسولد حبيب ليميسيون نور الدين يسولد الى نورماندي الى نورماندي فرنسا دونك يسولد شاك فوا يجبد التمثال تاكين 500 دينار لا ديرنيير فوا بوزي la question نعسم شي تسيري الى نورماندي normalement tu n'es pas concerné tu me donnes un stade c'est pourtant tu soulèves la question à qui chaque fois il je la soulève pour moi il y a des gens où c'est un aïderi من فانا كشمل un prix modéré 300 دينار لكن الا au niveau des stades en Algérie il y a كيشوف نكون غنخلص اكثر les autres stades voilà la question on va d'abord c'est un problème à poser. Une fois posé, normalement la direction de la GSK, elle doit à mon avis, elle doit revoir rien que symboliquement à la baisse au moins de 50 à 100 dinars. Voilà. Voilà, par exemple, les étudiants avec sa carte d'étudiant. Pour les familles, c'est pareil. Pour les familles, pour voilà. C'est le trouble, c'est cher. Mais il m'a en définitive, qu'est-ce que ça coûte 500 dinars, c'est l'équivalent de 6 000 dinars. Pour moi, c'est des futilités. Ça. Parce que voilà, c'est justement, là, j'ai esquissé c'est une machine au Soudan. Vraiment, c'est واضح الحال parce que pour leur sécurité tout ça là c'est vraiment c'est malheureux quand tu vois mettre chemin le tunnel c'est une image c'est une case. Alors imagine-toi mais c'est une leçon pour la GSK moi حنا راه كان زيرو à l'intérieur دور نافونس لازم في لي كونديسيون en Afrique يقدر يربحوا moins de 3-0 باش voilà on pas trouver des difficultés ما رحنا en déplacement. Absolument, oui. ماذا ولي اشاك فوا تويا باكتوال داف دوما تو سا خاصه دوما لا كي ولا فيك تناد واحد ثمورت ولا الماتش دو فوا دوما سي لي سيبورتور لاني باسي سي لي سيبورتور بلاص لي سيبورتور فيك on a classé deuxième voilà l'équipe on a pas des joueurs comme
d'expérience, ça n'a rien du tout. Mais pas grâce aux supporters quand même, qui sont au stade, on a classé deuxième. Il y a des trucs comme l'avion, honnêtement. Il y a des trucs comme l'avion. Il y a beaucoup de maladies en Afrique, dangereuses, le paludisme, لا تسوى أنا السنين الأخيرة تلعب على كوب d'Afrique. Voilà, c'est ça. ماشي في ملال façon voilà c'est اللي خدمين ديكلاسيون شو هادي صاري tout ça parce que quand même نواشط تشرق على قلنا نكون لا نواشط نشمت نغشط طبعا نشمت لا سي با نورمال باش فيها هما قسمين لنا الناس اسيافور ربي ما تبلو ناس كيما تكرر كريتيكيريس كيما تكرر يغرا راه السيناريو ولي صار الدبلومي اللي في السيناريو اللي يهضر بسميه الرخيص مسكين تو الموند الركز العادي سي كوم سا سايتي توجور كونت كونيس الخويليكي السيناريو شرف من الهزات كان فونس توا اي بي ناس الناس ميزرا قوفو يصفى يتقول هذا on sait que قوفو نو يصفى يا با دو بروبليم هذا خدم on l'encourage نكون يقرا ذاك on l'encourage دي سيبورتور يتحمل لا جيسكا ils vont l'encourager بزاف كان هذا واحد اخر فلاش تنميرتي جونات يهضرون ميرسي بوكو جونا لا افولي كارزن كشيني سي بون كوراج وين يخدم منو كل اسنين افولي كارزن صح ميرسي بوكو صح ابقى على خير صح ميرسي الزول السلام صافا الزول لا سلام نواد السوالان فريد سي تولوز فرنسا فريد دي تولوز لا سلامك فريد صافا كتسي مدموع اقلق on essaye de faire de notre mieux voilà الحمد لله كان دينا يونو وين كاين كاين زرا اسكو فريمون bon j'ai parlé que ce qui concerne technique parce qu'il y a moi je dois remettre en cause la direction, quelque chose comme ça, parce que sinon, si on parle, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je vois que tout est bien, donc parce que l'ancienne direction, elle était dans la merde. Je m'excuse pour le terme. Non, mais c'est pas grave. Non, خطا il a nec. شو le terme que les gros mots, elle a assez. mais j'ai pas dit un gros mot. Non, j'ai pas un gros mot. Non, c'est pas grave. خطا وتعاودها s'il te plaît وتعاودها. Les gros mots, ça ne passe pas. Il y a des familles qui nous écoutent. Non, mais on n'est pas dans la rue. Hein. C'est juste une façon de parler. Là, non, façon de parler ou pas. Il ne faut pas ce genre de gros mots. Là, voilà. Est-ce que la défense, est-ce que vraiment, le staff technique, il faut qu'il fasse très attention à la défense, parce que ça fait mal au cœur en tant que c'est des buts pareils, non? La défense c'est les mêmes que mais malheureusement tant que c'est des buts vraiment banals quoi. Mais c'est une équipe qui se construit. Et l'entraîneur il est arrivé fin juin, le 27 juin. Le 27 juin, il a travaillé pratiquement il a travaillé presque 2 mois. Demain, dans 2 mois il خدم l'équipe. Pendant des stages, la compétition تبدا début août, enfin vers le 9 août, le premier match. C'est normal, l'équipe se construit. Donc la défense a des problèmes. Là. Ça avance. Et en plus, le niveau des joueurs derniers, est-ce que le c'est vrai, mais ce qui m'a étonné, c'est les mêmes. Mais ça marchait bien, la défense, mais c'est pas chaud. C'est le point fort, c'est le point faible. C'est le point faible. C'est vrai. C'est vrai. L'Indie, c'était le point fort. La défense, elle était très solide. Voilà. Bon, Kina déjà est où hier, donc il voulait juste lancer l'appel à Guillaume s'il y a quelqu'un qui comprend mieux. Je vais écouter. Arrête de se faire. Merci beaucoup à faire. Je m'excuse tout à l'heure. Non, il faut penser aux familles.
Balak, il y a tes enfants. Voilà. C'est une manière de parler, ils sont faire attention. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. الو الزول فلاش الزول السلامة صافا كيورا صافا الحمد لله هنوي تسول انا سدي السوال كاين سيد علي في كندا سيد علي في كندا لا سلامة كندا سي فاست عندها تورونتو مونريال عندها نعم نيا كان سيد تورونتو ناغي مونريال ناغ النظام كاين السؤال سي كرام بها 60 كيلومتر سي مونريال اي بلا سلامك صافا الله يسلمك صافا الحمد لله لا فان لي فاكونس وي سي فري وقت لا رونطري غورون لا رونطري وقت لا رونطري سا ديبون لي نيفو نكون اذا كاين نيفو سي جيب كشمن سمانه كيا وي نيفو ليكول بريمار كشمن لا فان دو لا سمانه كيا بور لي برومي جور رونطري ابري لا سمان بروشين نروحو با تري بيان très bien. Allah, ça va. الحمد لله. Finalement, j'ai escalé point de la qualification. Ah, la petite point, oui. شارك دنا يومين. شارك les gens تعاون نعرف كن ثلاثة نعرف كن أربعة نعرف كن وين نعطيوني وين ناس نكوني capable de leur marquer des Absolument. Capable. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Absolument. On a réussi à marquer 2 buts qui étaient décisifs. Ça a fait la différence. Absolument. Il y en a normalement, sur quel niveau africain, même niveau africain, ou le chemin, un stade de minéral, comme un national location de la vente. Comme le patata. Ça me rappelle le stade. القلعة غورنا هذه هنا يبوز كاع تقلع من البطاطا عندنا سلعة بس اسمي اللي مزيد فوالا اكزاكتومون من كيني سا ما رابلي ستاد نلا بوذن لكن نلعب زيد وي يا بوذن سا ما رابلي ولا شكل الكازون نفسي قلع نفسي توطاش normal la Coupe d'Afrique stade minna ça nous a gêné beaucoup d'années bien sûr pour l'équipe et tout moi ils auraient pu me marquer un but première mi-temps mais معليش de toute façon كيف قارن le match un match de football je me souviens كاين موسى صايب اسمي pour championnat 2008 pour championnat, on peut retrouver sur l'historique et tout. Il y avait justement flat défenseur. La flat défense, elle est faible, les camp. La chose qui n'a pas ça, justement, des fois, on gagnait 4-3 un match. Je me souviens, 4-3 le match. Moi, tant que je gagne, je mets un but de plus que l'adversaire. Tellement ça m'arrange. Je n'ai pas besoin de gagner 4-0. Parce que c'est une victoire. Une victoire, c'est de mettre un but de plus que l'adversaire. Absolument. Donc, c'est logique. Parce qu'on a fait par ça veut dire c'est un but de plus. Les retours, on a fait les lois du football. On fait comme ça. Donc, on a eu un but à l'extérieur qui comptait double. Donc, c'était des buts de plus, donc, on s'est qualifié. Tu misais la flotte défense. On va te 1-0. C'est pas sérieux. Mais je le football. Tu peux pas vraiment. Une équipe peut se stabiliser dans un compartiment. Ou le compartiment n'est tout le temps. C'est faux. Si tu joues la défense, c'est tout le bloc qui doit descendre. En tout cas, la tactique n'a chaud, mais c'est-à-dire c'est le bloc, l'équipe qui joue. Soit tu marques, c'est l'inattention, ils encaissent, mais l'essentiel c'est de marquer plus que l'adversaire. Donc, pour moi, c'est positif, c'est une bonne qualification. La partie, le début du championnat, elle est bien.
On a plus que de points que la saison passée, même à la même journée. On a une chance d'y aller, gagner le pack qui ne sera pas facile, mais je pense qu'on est capable d'y aller gagner. C'est une équipe qui joue bien, qui est capable d'évoluer et de s'améliorer dans l'équipe. Donc, les gens qui nous suivent, les gens, c'est une équipe qui n'a pas encore de défaite. Il faut la supporter jusqu'au bout. Puis arrêter de critiquer le monde, de critiquer. Ça ne constitue rien de la critique. Le championnat il est entamé, la saison elle est entamée, et il faut supporter. On va faire des bilans à la mi-saison, à la fin de saison. Absolument. Mais à mon avis, l'équipe est beaucoup plus forte que l'équipe l'année passée. Elle a plus de caractère que l'équipe l'année passée. Même si c'est pas la défense, ils ont fait de meilleurs résultats, mais ça ne change rien. Ce n'est pas la même chose du football. Ce n'est pas une science exacte. On ne peut pas commencer à comparer les joueurs, leur rendement. Le rendement, c'est les meilleurs, mais les adversaires ne sont pas les mêmes. Ils jouent la défense. Peut-être que c'est amélioré. Mais du moment que l'adversaire n'était pas le même à la même période, les résultats ne seront pas les mêmes. Oui. Voilà, je de toute façon, bon courage, la GSK, bon courage. J'espère que les gens vont arrêter de critiquer la défense, critiquer tout le monde, la direction, de critiquer, et plus d'encourager, de supporter, et de dire toutes les bonnes choses pour remonter le moral de la direction, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui viennent de partout, donc il faut les soutenir. La direction. Absolument. Les joueurs, ils sont bien. L'équipe, elle est bien. Footballistiquement, ils sont bien. Ils sont sur la bonne voie. Ils n'ont pas atteint des niveaux extraordinaires, mais ça va. On voit qu'on est capable. Merci Dali. Merci. Merci beaucoup, Dali. Merci. Voilà. الناس كان فيصل أزول الو فيصل الولد يعني الو لا السلامة ذا علي تسجيلها من واحد لا سلامك يا علي صافا الحمد لله صغار الساقي ذاكين صغار نعم ذاك صغار الساقي من ذاكين صغار ما يكون وين ولا الطورة صغار كاينين يلحوا سر في كان دقيقة دوغالا هذا خدمته شاينة فيه هنا دوغالا روح داكر ديجا لا كونيكسيون دونك فوالا تحبسها بالك تقعد لا كونيكسيون كاين هو فوالا سي ميو نورمالمون امشي عليه صافا الله صافا الحمد لله ناكد اذن ذا صغال هو ذا صغال مليح ما نظرت صغال قسم الثيادي بينا غنى يصفى فهذاك الصباح بقرة كنت عاوز نفس الزبيرة في الدار كزرا راه إنك ساقينا صغار إنك سو زايرة كان مزفل لا زاير بوي دونك إنك سو زايرة زاير وي تيم بون فورميل فوالا اضلي تو قدني غادا تضرب سي تروح هكا اضلي ما كتروح جنازه في الاشياء فرديه وي فرانشمون سبحان الله تاسي بردان لينا لكن تضرب مشتي تصبد كوكو ابو بهير ولا عاد زوراك الدنيا يمكن هاك المشكل ان لو بروبليم هو القران ايماجين دغلي رومبان
لان ما تغلب دونبان قصير ول زي ماشي خسر ول انسان دار ترول يبقى نوتيت تاخوخ روح دائما قريب براتيكمون تواسي ومن بعد سينا نولي غلق راه يساوين روينات تدرت نعميروش ذات ينيا سينا نصب الى كرتني نصب رياض طافان نولي دار عين الحمام عين الحمام نبوي غاشي هشام فوالا صب كوكو صب دكتور فوالا سي بيري نعدى دون دي زوندروا عندها اونتر يطافان وكد داعين الحمام افريد يخلع ويقوار الغاشي يتسدون دكس ايماجينات تغلي دونبان ديالنا ورا كيسلكن وقتها داوضن غورك باش كسلكن ديجا افريد يغلق ديجا باش كسلكن ايماجين نترد عدينا مترد عدين سي ان فغي الى تمثل تاكيني لي كوبر دو روتا كيني البلوكاج دي روتا كيني الى قتحبسني مدان الى لقيت مورث النظم قبايل والله هذا الدعوه السوء راه وين ويدي يخدمنا عندنا الدعوه السوء راه وين خاطر تصل سن يدعون عطاس يبان ولا ونسن ربي يتوالي يعني ينفو با هذا سنين كان كيسهل يتسمح الله يباس نسوي دوال على ذاكيني وفات يزمنا بريد كوري الجزائر كيف جبنا بريد كنت جاي هناك برج بلاي يعني بيسا يزمنا بريد ابري وين كني يكون يديفي يروح سيني بون ابري على قاسو بريد باش كني على كبير الايروبور يروح لحال ذاي قيمه صغار كاني للايروبور باش كتروح على ذاكيني فوالا انا فادي كنت تروح رامي مازكاني بروغالا دار تعاود عندي بيي قرب خسرها الخدمه فوالا تصلح حوايج كوز فوالا فريد دونك باش كون جبنا فريد هذيك زعما كنا فريد زعما ايونا مكتيني تما نو تمثال توك جنبو فريد يفو اون ليجيسلاسيون كلار وين الطفل هذه زعما فريد كيجي لا سوتيان جمال ريكومبانسي لو فون يلاق وين الطفل هذه يوتي 5 سنين ذا ساوي هذا خدمنا كم تينا البورطابل تزرد نكوني غورنا الجزائر وين الطفل يوخر بورطابل 6 سنين ذا ساوي يلاق يخدم لا ميم شوز يوكي يكتبني فردان اتني الطفل يا لي رونسيمون جينيرال يا ثورا دي كاميرا كي بوف كابتي وين الطفل يجزم افريد نا يتزيقهم كانيا عندك زمنا افريد هاتي الطفل لا فوتو ناسيونال تساعدني شرع 5 سنين دا ساون ولاش 5 سنين دا وسال سي كوم سا يفو الى ما تبغى ما نقعد كان نقعد سي كوم سا تجمع افريد الطايفه ويساعدها موضين ويساع رونديفو ميديكال ويساع رونديفو اللي يساعدان اكزامان ويساع هذه يروح تمور فرنسا اللي يخدم غروميس اسكيزم فريد اسكيزم فريد اش كيخدم ما كان اسكيزم فريد اش وقف سي انكرويابل ام تصوضن لا كرا كيني هو معذور وهذا الحق واللي هو معذور واللي الحق دكايا كينيا كيني ما كان يون سيتو موضوع اللي كرا بغي كيعدي وما جي طوا وصلوا دي دورينا كي تدورنا دي استفاضه واحد il a qu'il faut attendre l'établir, c'est vrai. Il a quand ils souffrent définitivement, ils avertissent les gens et devront y lire. هذا رحنا دغلقنا فريد الله يقول دغلقنا لا ميري غاينا تاكل اسني تينا بتطلع صفر هنا هذه زكا هذا السفر الكاغنا هذه مي فريد استغلق ضيوم فريد تجد الجحيم نيت مسدونات الحامود ونات يسامودين يصغاولي هذه رياح توت فاسون افريد ولا قايد واغلق ممنوع الى قد حبس لكن الى يفو تريطاب كاين جابيل لي سيرفيس concernés personnellement pour qu'il y ait une législation ferme في الحاجه كاين
5 سنين دا ساون باش تسافرني مدن عينات فوالا. البروبليم ديالنا ثوار العاده يونس درينا راه من دي صدر في اكسستريسيتي كتلقى دي صدر بزاف كاين من السوفرين نورمالمون ميم يفو بريفيني دو الغاشي دابا باغ اكزومبل يعني تال جور فوالا درينا ديك الزمان سوا دي زوكتي اللي تروحوا ديالها تزول المخ كتكرسوا زيك كتروح تزيك بلا كتغلط يا قريت في زور نورمالمون تخمض لها قرا من هذا شحال تخدم بس اوتوريزي انا كتخدموا بريفيني ديال الغاشي باغ اكزومبل يعني دو باش الجماعه بدينا في غلق اللي تيزيوجوا الجزائر وين رحنا للتيران غادي البرامج كيروح انا غادي نروح غادي في الجزائر الا بنفني نو هذيك الصفاحه كاينين يغلقوا لا سيركيلاسيون لي غاشيات كلاكسونيين ولي تغاول في فريق السطراي سي با نورمال سي با نورمال لا سي با نورمال ولا سي با نورمال pour la sécurité d'abord intervenir في الشغل هذه نورمال دار الشغل هذه فيها خمنا انتردي بس سي با لا مارش سي با لا مارش بتولي راه كتفضل غاشيه على مارش الحاجه هذه خمنا انتردي فوالا زعما فري غير دور لا سيكوريتي راه غرصت لا سيكوريتي كوميم يتموت الشغل هذا تاع لا سيكوريتي تاع الدوله نرى ولايه انا جو سي با مي نو فوالا توجور جو سي با الشعب تيتساوى توجور ابري كيكثروا دي سيتو ابسولومون هذا الوقت على جيسكا وي مشكله هذاك لا جيسكا فرونشمون اكدي الصح اكدي ويمكن يساونا في لي بيي افون الين ديمارا سواني نقارنا كي لا قاد نكوتيزي ما كنت من بوات نا جو سي با لا بوات هاد نكوتيزي نتعاونين وين كل يوم كيف تغادي توت فاسون ابري شغل دون دال شوفوا كان والله دال تشوفوا سي بارا او كوميم فوق يقال تجدد صغير السوجي كاع قلت انتو ركز يخدم البرينس بحانوت تخمض البطاطا غالف غير تناجي الدوله خليها نماش هذه سهله ربي هذاك واحد تشرب سكسونا ولا صالي فيك سيتو بصح ولا لي ابري فوالا سي با tous les jours خاطر الا قدرنا نتاكي توجور الكازاكيني الا قدرنا نهضر في ماتش شحال نربح ماشي باراد لا شركه نلحقوا غادي نسوق توجور في 50000 في 50000 نتاكلوا في 50000 نو توت لاني نتاكلوا في 50000 يا خويا وين يوعد وما توعد يزيها برا شي كاين يزيك الى يطلع لا كريز لزمان ميم يزمان نول يطلع لا كريز زمروا تحضر الاستاذ الدوله جيس كتحضر الدوله تزمر دار تقرا الكومنتات التلفزيون ما تشوف راك كابي تروح على الماتش ما نروح لك راك كابي على الماتش وفين يتورى الاستاذ ميم سيسال جوين يتورى ابسوليومون كذا كانوا نروح حالات وذن سيراني مويا بالك باش كنا نروح انا وي بيان سور ابرا ويلي ساعه لي مويا نروح لا سافغ لي مويا في سينيم دوكاليك في شي نوارش تمورتي خلصت لي بيات شنو وين الماتش سي كلير سي با شاك با لي بيي 30000 50000 ليه سي با بارا لي كلوب سيرتو لا جي اس كاش كوساكيني ما تربح هكاك اللي ما تراكم ضافت كي رقم 100000 وي باسكو النيفو نسيو ليه هذا ولا لوجيكمون بيان سور تولف ذاك تقرا لكن لي كلوب سي با باراي ما تروح هذا بي اس جي مشيك نافولي ضاربين نافولي je sais pas dans les clubs نشطح اجاكسيون شوف سي با باراي لي بي تكومباري ان كلوب الجزائر لا جيسكا هما جي تو تغطي ان كرون كاليبر سمانه كاع زعما شحال تماركي لي زيكيب الجيريا 26 لي بي وي المريخ السودانيه 26 بي تو كتماركي لي كلوب الجيريا يتيليميني افيك لي ترى بي تاع لا جيسكا فوالا 26 بي تماركي كل كلوب الجيريا لي ليغ دي شامبيون دي لي كوب داراب اي تو سا بابا دار جيسكا سميت تما جيسكا ولاش يلعب انا كندير هذاك الثمنك نسينا كي بارده ذاك
كاين مثلنا يونو قبايلي ينوض يونو طلياني يوتي السوق الجار يا راسيد سوق الجار يوتي السفوس يوتي السفوس ومن بعد وقبايليني يوخر كاين يوتي السوق الروي إمتى السوق الروي ناس طلياني ناس بابا ريت الناس نكون يمي الصوت كثر سوق الروي الناس نقول لك قالوا نسخدم ميتي وينات نسخدم ميتي وينات باش نفكا ميم الصوت كثر سكر تغلب ضيع ذايا يعني هادي زعما ما تفهم تصيد الصفاير وقيله فهمتي سي فري كيف حكي فوالا قولي لك شويه ندير شي طاح اللي ديري جاي باسكو خدمان باسكو صد النفس يعني لا فينا لا كوب دالجيري نمنا تقول صافي الشامبيونا انا غير الشامبيونا ما اخطا باسكو ونغير انا اخطا الشامبيونا سي با وي اسكو ساكن الكلاسيك دوزيام لا لا كوب دافريك برومي ماتش قلا 4 بوا دي شامبيونا بروميير لا توقير فالي زيكي بروميير جيسكا بروميير وزهر شو تغني لي غاشي صافي لا فوالا والله ما كاين شي بور موا انا كي دينا وليدي قاعد انا كي سي فري لا جيسكا اسكو ساكي حطينا كاين ابسوليومون تيفاتاس اللي كيبني كاين بو ابرا شويه لا ديفونس لا ديفونس ما كان لونترينور ديال جديد الستاف ديال جديد دونك شويه لا ريكلاج يميدي سي كالكو ماتش ابري البروبليم ديال هذيك باسكو لي ديفونسير اللي لعبوا لي ندير وخسرنا 11 لي ماتش واقيلا وي 11 ماتش وخسرنا لا جيس 11 ماتش وخسرنا وي دونك سينا دونك كان بيت 11 ماتش سي ميم ديفونسير اللي جانا كي لعبنا لي ندير ما قلناش كنت ساكن لاني ثلاثه دونك سنك شويه الوقت لي ديفونسور بيان سور مثلا لي راه تينا لي بيت ميم اللي يكون خدمنا لي راه اللي ودنت ولا لي بيت تنمرت عليا لو ودي تراجع تنمرتي جيسبر que la chance اللي جاني اللي ما تاقوا مخارك قال انا نقول لي شامبيون الجزائر ان شاء الله نجاه كاع اللي ماشي يديرون وتنمرت الجابري ميرسي صحيت تنمرتيني ايا ميرسي صح ميرسي بقى على خير سلامة ميرسي تورس مريم قصة سيدة غير تسول مي تبدا ليميسيون تسيي هذا داوين اول دونك اسنس الزول مريم بونسوار Comment allez-vous? Ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, de quoi allez-vous nous parler? Un instant, je vais expliquer à ceux qui nous regardent. Donc, Myriam est une Tunisienne. Elle admire la JSK. Elle suit notre émission régulièrement. Donc, de temps à autre, elle intervient et nous parle un peu de l'environnement, des similitudes entre la Tunisie et l'Algérie, la Kabylie. Donc, Myriam, bienvenue. Qu'allez-vous nous dire aujourd'hui? Merci beaucoup, Damhan. Merci beaucoup. D'abord, bon, ça me fait plaisir d'intervenir. Oui. Ça fait depuis plusieurs émissions, j'ai voulu intervenir. J'ai remarqué que vous soulevez un sujet important qui concerne le civisme, le comportement d'un être humain au sein de la société, au sein de la communauté. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais passer rapidement sur certaines choses que vous avez évoquées durant les dernières émissions. Entre autres, le respect mutuel au niveau des lieux publics comme les jardins, comme les moyens de transport. On a surtout un problème, Myriam, s'il vous plaît, on a un problème, je ne sais pas si ce genre de problème survient en Tunisie. Des gens pour protester bloquent les routes. Est-ce que ça se fait en Tunisie? Bon, comme je l'ai dit avant dans d'autres interventions, avant la révolution, il n'y avait pas tout ça.
Oui. On n'avait même pas le droit de revendiquer, de faire même des marches. On n'avait plus le droit de faire ça. Mais après la Révolution, les gens se permettent de tout. Même une petite communauté, quelques villageois, ils se permettent, comme je l'ai dit l'autre fois, ils se permettent même de faire des dodanes au niveau des routes. Ils peuvent bloquer une route. On peut compter voyager d'une ville à une autre et on s'aperçoit, on est surpris par une route qui est coupée par des villageois. Il nous est arrivé même à ce qu'ils soient agressifs et ils demandent même des rançons pour pouvoir passer. Donc, à un certain moment, c'était les militaires qui intervenaient, même pas les agents de police, c'était vraiment des militaires parce que, bon, tu me dis, on respecte le cadre militaire, donc ils viennent, ils vont discuter avec eux et ils vont libérer la route. Donc, et c'est un grand problème. Dites-moi, chez vous, même des grands... Oui, Myriam, chez vous, lorsque quelqu'un coupe une route et que la justice le poursuit, le présente, est-ce qu'il y a des poursuites d'abord contre ce genre d'action et quels sont le genre de condamnation si vous avez eu vent de ce genre de situation? Bon, je ne suis pas vraiment très impliquée dans les lois et ce qui concerne la justice, mais je sais qu'au départ, il n'y avait pas vraiment on ne suivait pas ces gens, mais pour les routes, les principales routes comme les autoroutes, ils sont arrivés même à bloquer les chemins de fer au sud de la Tunisie qui font passer le phosphate. Et on a eu de pertes économiques par rapport à ça. Il y avait des gens qui bloquaient les chemins de fer. Donc, il y a eu des lois. Et c'est ce que je voulais dire en résultant, en conséquence. Il faut qu'il y ait des lois. Tant qu'il y ait des lois et qu'on les applique, ces personnes ne se permettront plus de bloquer la vie de la communauté. Donc, il y a des lois et je sais qu'au départ, ce n'était pas bien contrôlé, mais maintenant, ils contrôlent de plus en plus ce type de situation. Et je pense, je n'ai pas vraiment de preuves de situations réelles que j'ai vécues maintenant, je connais, mais je pense qu'ils suivent ces gens-là, ils sont punis parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils peuvent aller se revendiquer au niveau devant la mairie, devant la municipalité, le gouvernorat, mais pas au niveau des routes. Pas au niveau des routes, absolument. Comme vous dites, il peut y avoir des situations, des malaises ou des personnes qui ont des rendez-vous. Donc, il y a l'intérêt de la communauté. Donc, ça limite la liberté des autres et là, c'est pas du civisme. Si on veut évoluer avec nos pays, comme là, on parle toujours, nous, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que il faut qu'on se mette d'accord. Les pays qui sont civilisés, qui sont développés, pourquoi ils le sont? Ils ne l'étaient pas avant. Pourquoi ils le sont devenus? Parce qu'ils appliquent les lois. Ils apprennent à leurs jeunes petits, dès le jeune âge, à l'école, à la maternité, ce que ça veut dire une loi, qu'est-ce que ça veut dire appliquer une loi pour l'intérêt de l'environnement, de toutes les personnes, de toute la communauté. C'est le respect mutuel. Donc, appliquer les lois, c'est aboutir à ce civisme, à ce pays développé. Ça se passe au niveau de la conscience personnelle, au niveau de notre esprit, la façon de réfléchir. Donc, bon, malheureusement, tu me dis, on le vit. Il y a plein de routes coupées de temps à autre. On est tout le temps surpris. Donc, on est proche un peu dans les réactions. On a les mêmes effets. Voilà. Oui. Moi, je pense au respect. Ça se passe au niveau de la personne, le respect, au lieu public. Je reviens, par exemple, au niveau des forums, de discussion, de top chat. Quelle que soit la vie de l'autre, il faut respecter et accepter l'autre personne avec ses différences, quelles que soient ses différences, religieuses ou de conviction ou de couleur de peau ou autre, ou de façon de réfléchir, il faut l'accepter, il faut échanger les paroles, les discussions avec beaucoup de respect.
sans se dire des mots d'un côté. D'un autre côté, je veux revenir à tout ce qui est, vous parlez de la JSK, de l'équipe de la JSK. Oui. Moi, je pense que si on aime un pays, la patrie, une société, une famille, on aime une personne, une association, l'affaire, quel que soit, tout ce qu'on peut aimer, on doit faire des sacrifices. Si on fait des sacrifices, on réfléchit qu'au bon sens. Même si on va faire des critiques, on fera des critiques objectives, constructives. Absolument. Pas destructifs. Avec tout ça, un bon travail aboutit toujours à la réussite. Quel que soit, parce qu'on ne peut pas répondre ou satisfaire tout le monde. Absolument. Alors, on se satisfait, c'est une autosatisfaction. Si on est convaincu par ce qu'on fait, parce qu'on aime, on va faire des sacrifices, on va travailler à fond, donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes, on va exceller et on va s'imposer avec le bon travail. Donc, je dis bien aux supporters de la JSK, si vous aimez cette équipe, quelles que soient les conditions, les circonstances, tout ce qui tourne autour du négatif, il ne faut pas regarder tout ce qui est négatif, il faut critiquer pour que ça s'améliore. Et être unis derrière cette équipe. Et petit à petit, ça va donner des résultats, ça va être fructueux. Merci. De ce point de vue, ça, c'est un exemple. C'est un petit exemple qui s'applique à la société, au pays, au monde, à la petite famille. C'est comme ça. Moi, je le vois comme ça. Voilà, j'appelle tout le monde, même dans notre famille de la chaîne Kabylie News Télévision. Moi, je suis contente d'être parmi vous. Merci. Ça je nous la sens honore. dans la famille. On se respecte. On vous doit beaucoup de respect et de gratitude par rapport à ce que vous faites, par rapport à l'effort que vous faites. À ce que vous maintenez tous les soirs cette émission avec toutes les informations que vous ramenez, on vous doit vraiment de la gratitude et du respect. Donc c'est comme ça. Donc وإحنا نقولوا ما يدوم في الواد كان حجروا معناتها les bonnes personnes, les bons esprits, les bonnes âmes. Et les personnes positives qui donnent des ondes positives et fructueuses, constructives, objectives, c'est elles qui vont rester. Tout ce qui est négatif, ça ne reste pas à la fin. Hein? Merci. Donc, il faut regarder la moitié du verre rempli et rester toujours positif. Absolument. Et on va s'améliorer petit à petit. Il faut changer les esprits. Hein? Merci beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai contribué avec des ondes positives. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Ça, au plaisir. Ça, merci. Bonne continuation. Bonne soirée à vous et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Merci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Il y a quelqu'un qui appelle ici. Allô. زلفلك الزول لكن خرغلو تقول الضرب هذا اللي تفرج هذيكم ديريكت دونك اللي غاديروا الضرب هي وسمحتي سررني هيك تنضيد ملي تسلط خلاص فوالا لو روتور ديكوت جيتو من بعد ياك صافا الحمد لله اني قدرت بقبول سلامك قدر صافا سلامين كل شيء الحمد لله بدا محققه دونك انا بغيت تسولو وعندنا يعطيك الصحه اللي ماشي هذيك خمره كيا بصحه ميرسي ça nous encourage. Voilà, dans les points qu'il y a, oui. Il y a l'équipe de Logierska, Claude Défense. Dîner un peu le Claude Défense, il est possible, il est l'Indien. Parce que, quand on regarde bien, il y a une différence chez l'Indien. Il est صالح.
دونك اللي يخدم صالح دي بون ماتش ديبي دو سيزون بعد 20 لي زيرو ديفونسيفين وي فهمتي دونك ملي كاعاودوا كاردينا سواسيين ما كاين 20 تسرى لي زيرو وي مي زعما هو ديفونس كريم ديال سينتورا كيف الا بغينا ديوغال بالليل يا دونك بوست فان ديكسبيريونس نداكلاس بارابور اي تاع التسلم وي مازال لي كوبيان ونسال ليكسبيريونس نيسيسير فوالا ابسوليومون بغات نهضر على في ناس في الماتش ديال هنا كيف فريق بوناكيا باش نتفكر الا كان لاعب سبور 5 جويي الا سمعت بيني سبور 5 جويي قول ما راه ليكيب كنداكرا باسكو اللي كتب شويه ديفونسيفمون وي سبور لي فان كوران دونك بيان سور لي سبورتور ديالك ما دخل من البيت ويزا فهمتي وي دونك لا باس ان شاء الله بريسيون لا استخدم مشطوحه في البدايه كان تيزوجو غادي سكور شرعي صغار دونك لساب وقت بلاص كاع اللي كيفاش تبان وي مي البروبليم ستاد تيزوجو ني با هومولوغي هو كاين البروبليم دونك سريع تمارا الا كانوا غادي نربح غنربح سداسوش انا فوالا سوار في سوار 5 جويي اوبليجي بليجي ترى ميم 5 جويي دينا كنا نقول لي تيتر دينا هي القوان القبائل يحمل الله جي اس كادي هنا ماشي عشان القبائل لا وي تحمل انت بيان سور كونتي مايا قرايت ابسوليومون بغات نهضر هذا في السعدو سعدو زعما قلنا الكابيتان يقص كسنا كي قلت لك الباقيه كوري مون بوين دو فيو كان كابوغي نشوف الخير يروح والله باسكو يسعى دي بروبليم هناك الديبي دو لاني نقول حراره فرنسا ديال تريني ديال هذا بروبليم كبير من هذا شو كان الكابيتان يقص كسنا كي نسفهم دونك الميركاتو كاع ديالو ميم كوان بانيا تصوينتي باش يصيرون بلاص فينا باقي يزبر هادي ايوا تنمرتيك ميرسي ميرسي ايا او بليزير ان شاء الله صح ميرسي يا على خير دونك نصور سنة ساعتين يدنبوين فيصل الزول فيصل لا سلامك صافا داموا والله صافا الحمد لله كشي صافا كنا انا مع مفروت كانت قضيت نساوات لا ولد كيف دقيق كان يدن صغير ما يدوان ساولات السياسه ولات سيتي اوكيبي دونك فوالا جا هذا كوي تحضر حدي صافي بليزير كل نتفكر رايس بيان سور فوالا باكاز دات باريزون سي جوست ان اكزومبل كي دي ساول جوست افون سكوفو سي كوم سي تلونسين لي رومور ساعدو هادي يروح ندي زرا ديال روح ساعدو هدا زرا فوالا كي تلونسي كيف بدو لي رومور صح كل يوم ساعدو فوالا ساعدو كابي سي ان بروبليم انترن نورمالمون فاش كشم ديكاس زرا كومون سا سباس بون سو كي بعثت باش بار افيك ما كورت اكسبيريونس ديال الفوتبول اون بليس انا في بعض سميتها الكلوب كاين مافي ميم انترفيو في شويه مي معليش تنهضر كان عندنا ولا جوست اون بتيت بارونتيز ثقي لي بي كان افون نهضر في السوجي بوساكي كنا ميقارن 500 دينار زوج كو جو تروف كي ني با بيان سي لو فات لي بي 500 دينار 100 تقيم واحد تكشم على الصاد تقيم في السيمان صح صا سي اول فان تخدموا موا دي سياج لا جياسكال انا تخدم جياست يعني حاشاكم دي طواليت ولا شي يعني الستاد وي تلقى تكون منو الزميرضان شنو داخل دونك سا سي 500 دينار peut-être un simple supporter il faut aider l'équipe 500 dinars je trouve que c'est un très bon prix pour aider l'équipe mais il faut faire aussi il faut que la direction fasse un effort à se demander parce que ça ماشي لنا ماشي la GS c'est la DGS et puis c'est tout donc elle va faire un effort à se demander une petite pression à la DGS Mopo مش تخمم دي سياج ça fait longtemps de لعب un grand club comme la GS مازال مدن صغيرين دي سيمان حتى وضع كارطون جارنان دي شتوي وعا الحال كنا مزيكتورا مقار لي كارات دانتورا كان لي كارات ميم الكوفر يعني في لي فامي غراتويتمون ماشي خمم السياج ديالنا ديال الكوفر انا ما تخمم شويه
ديال الفيراج ديال كل دينا مقارنه ديال هانيفان مقارنه واحد تقيمون 500 دينار تقيمون مقارنه مكان ماشي وانا غادي يقيميون مكاني كتبدو هكا وانا مكانيك دي سيمان ولا الا خصو يدير فوالا سينون بعد تهضر ثورة ف بون لو سوجي بوساكن مي هو كي كان وقف تكملوه في جاسكا باسكو ولا خسر نقول وقف فيصل وقف كان نكمل ليستوار دي سياج لي سياج الستاد كاين جو بونس كي فون با انفستير بور لو مومون مي لو نوفو ستاد وين راه خدمني بوخلفه il y aura des sièges numérotés عندما وين الا نورمالمون سي بريفي كونت ان ستاد ليفري كي ديجا جديد الا قادر يبني سياج مي 1 نوفمبر اش خصني كسنو تخمم لي سياج باسكو زيك لا لي سياج شازن كان النهار وين سي بريفي بون فوالا دونك لي سياج ماشي بيني وعارون مثلا بولورين يساعة توك لي سياج سي با كيك شوز دو فامو فوالا دونك كي فوالا فوالا تفكر قيمو سيبورتور ياخذ دوموندر 500 دينار مقار خمام جاست هذه قيمه سيبورتور هذه حسبه ديال يروح يفرج الماتش باش تذكر كان سينا تزك الزوار كلي خاطر قيم دي سيمان ماذاك فوره تلخصوا ما الناس فوالا سي صا وي اباريت انا في الماتش نتاع دوفا دينا ديجا لا ديفونس ما هضر لا ديفونس كازران بون بوتيتر ان سيرفيكال سيبورتور لا ديفونس سي با لي كات ديفونسور اللي كان باسكو سي توت ان بلوك ديفونسيف l'année passée, nous c'est les mêmes défenseurs l'année passée. Ouais. Mais il y avait un travail de fond de la défense, un bloc défensif. Même le deuxième but, c'était la faute de Lili Darwani Ben Saïh et de Zviar à l'arrière Darwani. Donc, c'est pas Saadou, c'est Ayoud, c'est Tizi Bouali, c'est Abdeslam, c'est l'arrière gauche. C'est tout un bloc défensif. L'Algérie, qui est un Coupe d'Afrique, la France, c'est Coupe du Monde. C'est un bloc défensif. Tout le monde défend. Donc, c'est ça, ce qu'il faut travailler, c'est ce qu'il y a croissant de l'équipe. Mais la défense, c'est un joueur dans le stopper libéraux, à la gauche. Il faut travailler ça. Et je peux dire que par là, elle nous a jamais réussi à l'extérieur. Donc, j'espère que le staff technique va prendre ça en considération. Parce que c'est la par là, toujours les petites équipes, elles nous accrochent. Oui. جاسكا تحملنا تلعب لي كروند موانينات تلعبوا في الصيف وديا بياسما ما نوض كان بتزيد كاين تبان مثلا الشامبيون اللي داني روح حاط لي ماتشاكي رادو المديه بالعباس تجننت مثلا ندير روح لي ماتش تزيد كي باغي dans l'extérieur فاتو الشامبيون الا قسيتو لا تربح على l'extérieur voilà donc c'est le moment ou jamais il faut يقلع نساعد on est plus expérimenté que le Parado. Le Parado, il a son complexe. On a levé ses supporters. On a vu le domicile. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a un geste. Voilà. Il y a un geste. Ils vont mettre les points sur les îles. Le 20 championnat. Oui. Donc, tu verras, c'est là qu'il y a, Inch'Allah, résultat. Il faut partir avec la détermination pour gagner. Absolument. J'espère, voilà, la prochaine fois, la victoire. Là, je l'espère. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Faisal. Merci. راح دواير. Merci, Faisal. غادي يساولن ندي بنوال يوزن. Merci. Au suivant. أزول سي داري سي كان عطيك تسولو سرعة كاين نهضر دا في الماتش أزول ابا فاك تهضر فين كتبدا ديبوت دي ميسيون مي كتجمني برد وي داش ديني انا كي القفايل القيون مثلا كي قارن تاع قارن كرهاك ما كره واثي وثل وي هكا ثورة وغاد كرهاك ما ازدوا وناثي وثل وي هذا شي تبغى تدير المعنى صافي
صافي ديال القبائل تواضر المساكين. انا نكون غنطور مع الناس ايماننا فوالا يتسمى قرا نطار انا نو لا شالور لا شامان لي فيلوس انا مان لي سيترن با مساكين ثلاث دوش انا راه دروش شفني بواس دو باروج تسوانو من ولا شامان بوطاب يا با دو بوطاب ماشي يوث تدنا دار طاس مي سي با اون ريزون سي با اون ريزون تروح تكزم فريد. لا بيان سور سي با اون ريزون ولا شامان ولا شلقاس تكزم فريد يونس عرمان يونس عشمك اتفض لقى اتمرس تكزم فريد يزمر هذا حرط في يزمر هذا راح روندي في يزمر هذا راح يخدم يزمر هذا يتسمى لعبه نطرون par rapport aux circonstances, par rapport aux conditions, par rapport au climat, par rapport à les moyens qu'il a الكلية اتنوض تكزم فرداني الغاشي لكن كي تكون خدمنا راه وانا ثما طاكسيور يخدم راه الطاكسيور يخدم راه صافي صراحه جولينس الترونسبورتور يخدم راه صراحه جولينس انا واسني فكنا نلقى في الراويس كيف دونك يعني الفو دينونسي كي تنفخشش ندير قاعد ثورة وي فو فير تيراك فو ريسبكتي بارينات نكوني البروبليم شنو البروبليم نا كاين كدينا شو البروبليم لا سي بارابور لا لوا بارابور تو سا نكوني نفقوا كي نهضر نخدم كاينين كي زعما لي الراجل لي لوا كي فو ريسبكتي تو مي لو بروبليم لو كان هذا يخدم يون داخل ناس نغاشو غادي يخدم الفارو ندير لا لوا كاسكون في on va aller pleurer je تحوس نغاشي ثموسني pour libérer اثنا en prison il faut pas الى قال هذيك شبون بريزون كاينين يتفاعلوا في الدرابو يمازيغنا فاش كيف تكون على حاجه مي نو يا تي جون كيل كو سوا لا روريجين كيل كو سوا leur statut, quel que soit la race, quel que soit فايدي ظاهرة مرض باش ولكن سي هو يخالف القانون يقدر يخلص الغاشي دي سوجي نظني يفو كي نورمالمون هذه تحاسبها في لاكسيون يخدم ابسوليومون نكوني البروبليم اون بو با جوجي كالكان في المور سي فيني ميم تخمض دي لوا سي ديفيسيل دي لي ابليكي باسكو جو بغن توجور دي سوجي بيريفيريك ايوا نستانسكرو لاشي كوزران ستانيسكرو اسما طفله بوليس تزن تاك قالنا غير هو كاين تحسبت وانا ناضي نتحسب غير ام كي كذا فذن تحسب ولا شويه تحسبني ثمرتني وي صافولاش مالوروزمون ما شحال د فريد يخدم انا سميت لي باركينغ ناقشي شافله جا الباركينغ يا دي زون صافي با لونطون وي صافي با لونطون في 50 دينار يزون اساسيني كيلكان شحال دابا مثلا غاشي بور سور دي باكار سو الموس سوين واذا كني تفضيونا منا ينغاس الموس وتسوض راه الحبس ام كي كاين تويتو حسب راه باسكو ذا قفايلين باسكو ذا مزيان باسكو تنضرب مزيان مي نو يفو جوجي لا فيريتي سي لا فيريتي تو لو موند ديسون ما قلنا فريدي تو لو موند ديسون باش تحل فريدي تنميرتي سيدي علي تنميرتي نوديتي سوى النظام مازال مفكرة تنميرتي معليش صحيت ولا شايف فاهم صح الله خير زايا بسلامة سيدي علي صح تنميرتي سيدي علي دونك يديك من الاول من بدا فايكيني سي فري يفو رياجير الحوايج كاينين ترى هذيك الزمني برداني جوسكا كون ديك ريون تشويه نكتب فريد تم ديسبوس استديو تبني ضرب on a un instant, hop, qui je m'appelle, تحصلوا non, il faut que ça s'arrête. نايا كديدك تبدا هنا امين رايح هناك نايا دي تموت كينيا سافر تكرر الصباح تفوض تروح ضاع حد مكون تورغانيزي ضمن كيسيون كذا قلعه في 8 تصوض تشعل تكروس ديك تصوض تفوضي تزوجو لكن يغلقوا فريد الدرع خدام ناغ الناصريه ناغ الشعايب ناغ سي با نورمال لو بروبليم سي كو يقول الي اكسكوزي لا العباد هذا كاينين سي نورمال هو معذور هو ذا الحق
المثولة كيما يقول ومعذور وذ الحقيس معذور وذ الحقيس وكاين بالك بور دي سيتوياسيون بيان سبيسيفيك مثل مثل تمثاكين يون يخص كرا هذا يروح هذا يغلق بريدي مدان مرة فكاين سي اناكسبتابل إلا قيم دان هذا دوغلنا العقل الإنسان إلا قد الظلم بلي وإذا كني ديتيكين ذوينا تيقوالق نفريد ما يضرب ديكرا خاصو خلصنا الدولة غازات ربي غاد خلصن باسكو يمدى الناس ندعون هذا صدق الله جورني سيون بالك يسعى موضين بول يرجلي دي بروبليم بالك المهم ان ديبلاسمون ستان ديبلاسمون افريد مدانا نتسرح باش نروح نضوضنا للشغل نسن فوالا دوا كيف غير سيدينا نشبات ربي نضرب دار تديرها تدويلت ما ولاش واد يسيولن نحبس تدويلت ون كاينين وكاينين شعبان هذا يقول شعبان هذا غشارة شعبان الو لا سلامة الدفلقة مشى شعبان صافا لا باس اشوف كيفاش تمسك ماسك سبحات صرافة ناس وقيلا يزاد في الليل والله الدفلقة ناس وقيلا داين اولد السكريد هنا تبغى هذا الشارع هذا والناس لوديونس اشو اقعد ربي الصوضه الصوضه كذا ارتيلك نيه كاينين تواجه في بون السؤال غير سجني اشافا كيف نهضر مساجي اشافا j'essaie de me rendre utile c'est tout هذا لوبجيكتيف فينو هكا اين النيرنو دوقع شغله ديوسنا وساعه والله ما توقع on essaye d'éveiller les consciences, on essaye de contribuer à notre modeste niveau, bien sûr. Juste, مثلا 20 3 ولا كيجر وذي قري وذي سافا ايباربي سافا بروند طاج دو لويل ان شاء الله غتسقم ماشي بون السؤال غير حتى يكون كنت فارغ هذا يوتيوب كاين اشعبان كاين جوست مثل فلور صغير طبر ميك فين خدمه فلور اللي السياره كتطفى كيف تمسلاي مساجي نهضر في الماتش بارادو يجي تشدون voilà le Paradou بعد il y a le prochain match en Ligue de Champions africaine contre Houraya de Conakry. Donc quelles sont les chances de la JSK de gagner les deux matchs? Voilà l'appréciation هنا شي سؤال. لا ترى كاين كيفاش كاين تواجه ترى كريوني كي نبغى يهضر سي سا ان بو دو تو بور فورمي ان موند. ميم مسبريد انا قلت لي مول كل سنه كريوني ديكتيف ديفولين سي اون بون شوز. ترى لي شوز سون بروفوند فيك انت نتواجه ترى مسبريد سي كي يخلق ربي الدنيا. وي بارتيكوليرمون غير ما غنكون ديال الجزائر ولا غادي ثمورت القبائل اكثر ابسوليومون نهضر ديجا فاسما كاين دبوسمي يروح ولات الناس مساكن دو ماني بودواكينا كثني كزران ساني زوبجيكتيف سان كوم توت اون ديريكسيون سان لي كونسيي غير سمور تتبان راهي دي جون ترافاي ا لومبر سو ني با كوم ليكيب محسوب il va prendre des décisions وحده سي لي كونسيي لان لي زونسيان جوار لان لي زونسيان ماشي واحد كان كيقول لي دي زيكسبير فهمت دو طون بليس ترى يبود لي زيكسبير يبود شاي يخدم بون باركور ديال لاجياس كايس هاد ليكسبيريونس ابسوليومون الى دار الموجود يدرس لانويا الى قريبه دارني سلاق دارني وكسي سوني كان فوت سي فري لاجياس كا ريبريزونتي اون ريجيون شمت ديك الحوايج جنرال يا دوطر كونسيديراسيون ليدونتيتي لا بوليتيك تو الموند لو سي واكي ماشي داير نديرو الفن ابسوليومون ومن بعد تقول ترى رجياس الى قلتو لنا هذا السيستيم بيان اور باسكو تسن سور لا بون فوا فهمها وي لا جياس كثير لا ريبريس سي فورس وثانيا عندنا دي كوتي بيرسوناليتي هكذا سور الترافاي بسيكولوجيك سبوشي زعما نربح الماتش المريخ كاين هذيك الدنيا ماتش فيها c'est ce qui s'est passé. C'est côté sur محسوب le côté psychologique et personnalité ça يوغاج عند l'Afrique c'est bon. الجياسكاس لا grande جياسكاس سوني بلي لا جياسكا 12 سنين اللي قاعده. وي باسكو ثانيه عندنا نسيغو ونبداو كنجمع
تحسيس كي السني ديال يوتيوب شفي غير شحال هي سميت غير تربح كان هنا كوميتون ستي ماتش دو دومي فينال دو كارد فينال الماتش كي المريخ اي لا تو افي ريزون سي فري باسكو مرات مقرض المريخ هي نفس دابا بغينا حتى دار عند البارسا باسكو تربح بحال كل بالجيريا تسيليميني ومن بعد دار جياسكي الى قلت جياسكي تسيليميني دونك سو نيتي با لو كا heureusement ce n'était pas le cas جياسكي سان اسم غاس روح لي زونترينور دو غارنويا سي باساج فيد دي تسيرين دي تو لي دومين دون تو لي دومين تسيرين دي باساج فيد سي ني با ان بروبليم يقول هذا الماتش سميت نبارادو اني لاعب على الاكستيريور على الانتيريور اني اوكي بارادو à l'extérieur, bien sûr. Ce n'est pas une science exacte le football. زعما تلعب البارسا حتى كلوب 3 ديفيزيون ديال ليسبان زعما تخبط ماتش ديال ما غتخسر. Absolument. Il y a des erreurs de parcours, il y a plusieurs facteurs à dire dans un match de football. Oui, oui. Donc, زعما un pronostic exact زعما ديالي مي توالد ابو بار الكليما زمرنا ذربحن سي فور بروبابل ذربحن ما لا الحراشه لاعبن زمر استقدني شويه كان داغني ils peuvent pas pratiquer leur style de jeu وي كيز مراك دينا لاس جات كافو غاجد تقول دار ثاكيس هضرنا ثانيه دار في الاستاد لو بري سي ان بري ريزونابل اور غالي اور رخيص سي ان بي موان شير مي شير سي ان بي لو بي il est raisonnable زمر اللاعب هذا ثاغن وني بغينا فيها غافيا وني بغينا راه سي ان بريتكست بغينا ديوري الماتش باسكو تصل البارامترات ديك من داغن وني فاذن نبغي اللاعب هذا نروح نوري الماتش البارسا ريال بصح تبغى ريال وقدر ولا قاس الفيزا على كم كان نسد دي كونسيديراسيون وني بغينا ديوري الماتش ماشي 10000 فاتت دفن ستابي نورمال ورغلي ولا رخيص ابسوليومون دا هو العالي اشعب تنميرتي ثورة سوات لا بون شونس ثورة ماشي كان عند سبور قلان il faut des séances de sensibilisation il faut un travail de proximité je pose une question في السيفيز اشعب justement exposer une question نهضر دابا التما كي يعني السكينه c'est un thème à côté ça ne veut pas dire qu'on fait de la politique on réagit à quelques événements locaux de Kenya. Et يظل ليك زمنا فريد dans 2 endroits. يدرى على الميزان وكذا كاينين دي وداعيسيا. Ça a provoqué des problèmes pour les gens, comment passer, là où ils sont des rendez-vous, là où ils sont des malades, là où ils... Même si tu vois que l'action est de bloquer la route. الشغل نور parce qu'il pénalise le citoyen, il va pénaliser les citoyens من تساعة. Oui. لو كان ترى يغلق هذاك الا كوبينا يلا فيرمي لا روتين سا ديبون انا كتب لا نختار ما الا باريكادي avec des pneus brûler c'est un climat de guerre pratiquement la routine ثورة غاس بغينا بلانا فريد الا قدرتي لورغانيزاسيون ماشي دا كوبين غاس باريكادي لا دجن انيسي بور دي كا اورجون Oui, non. ما يليون يهجش الجنبيات ما يليون يروح اون فامي ils vont pas l'empêcher parce que c'est un geste شوي يشمث ça ne rentre pas dans les pratiques de civisme un peuple civilisé وكزمره فريد il y a plusieurs méthodes سواش كزمره دياولي درواني ناس ما كيف زاش عفان تكين قامت ماشي تقبيليت هذا نشتم يعني غاش او موا ما يليون une famille سجناليات ديال ما يدير موضوع يدير يروح لحاجه تغصب يدي كا اورجون il devait pas les empêcher يعني لي زاريتي باش يخدم شغل نسن بل انا فريد انت لا قد خمن شطاح خمن لي كا اورجون ديالي وني هاجه ديالي وني راح الخدمه ديالي ون راح يساي ثلاث المغلبات لا اش عفان بوغ قاير ديريت اش عفان الدنيا هيستوريكمون ويلي كتب لي فردان historiquement ils sont connus voilà تلاي وستالا une source الى ريجيون située entre بوزكان et شميني الجهه لينا ونات نفكايس
القدران كونين قارس أدرى صالح دونك ما تعدسينا على ليميت افيك لا كومين داك فادو لا يوث قرناس تشرشور يقطعن بوفريد فوالا كدني ذاك ils sont considérés comme des gangsters القبائل حسبتهم comme des gangsters تقسم ضفريد tu es un gangster كاين شو كل هضره بيان سور سي ان اكت يشمث فيه الا ليبوك الا حمد وماريا لا سي ربي حمد وماريا يكتزمي فردان بصح ماشي يكتزمي فردان اللي وكاديك سنه يتصل دري ملي كرون كوميرسون وكاديك تاع الداين في العائله تكساسني صوردين باش يعاون وكادوك انا راه وي راه سي ان اوتر كا وي صحيح انت سيتي ان جروب دو ستويا يروح هذيك زمافريد دو كال دروار هذيك زمافريد دابور il faut donner un préavis pour qu'ils prennent leurs précautions. Absolument. Il faut aviser les gens 24 heures avant تقزم ضفريد par exemple. Absolument. غاس تقزم ضفريد وكما إلا الثانية ils sont frustrés باش كنا راه ليدي هكاك لما تقزم ضفريد il faut tenir certaines choses en considération تقزم ضفريد تجد انيسيو روح دون فمي ما يروح ديونيه باش هكاك الدنيا خصك قال لي هذايا كيا سي نورمال هادي فكر ربي لهنا الخير شنو غتسقم ان شاء الله سايني لهنا سي سكون سوات ميرسي متسول روح دير لهنا ميرسي ميرسيك شعبان ميرسي متسول بلا ما الله صح هيا بسلامه صح دونك كاكي الناس كان ناس الو تسولت تلقى لا كونيكسيون جوست اباري هم كيكا با نورمال الزول لا سلامة صافا الحمد لله انوي غادي تسولن شعبان النظام فوالا باسكو تسول شعبان Normalement, c'est un président, c'est pas un porte-parole. Normalement, il y a شوية كاين. باسكو سميتي بالضبط شوية يقبوجا شوية يخدم ماشي سي قيمة نسانس نقص عطاس لي بريزيدون توشا لي كوروبينيو باش انا نهضر فلاسن وباوبلي وقال لي غير ساكين تنادي لكم تاع السوق ميم ريان افوال بريزيدون نافا وريف غير هذا التجهيز كم يفو obligé de manipuler كل حاجه وي اون بليس تحوش لك تقلب لك انت تستابيليزي الجهاز انا راه انا كيضروني كنت ندير جهاز شويه بغينا راه وي سي با ياخذ هذا كان السحور بغينا راه لي سيبورتور كنا الزامي غاشي بلي لي سيبورتور وياش ميم با انتومنا وياش ميم با 5% ميم با وي C'est quelques personnes, 30, 40 personnes, 50, 60 personnes. شتاكات نفارق لك دينا خدم لك شويه سروات لك في حياه مي وقال لك توافق حنك نورمالمون سي بون غاشي قد ساقن اللي كيظهروا كان بعض المرات كيديحونا كان بارادو بارابوش كيديروا قشيشه كي شعبانه كي قرب بعيد الاستاد الحراج كيايا نوتر فافور الاستاد الحراج ما يايا سي نوتر فافور باسكو البارادو يهل الاستاد Ça veut dire c'est un autre faveur. C'est très bien. Bah, le Conakry a juste derrière le Conakry Glenn. Par rapport à le match qui est 3-0, il y a un petit doigt là, jusqu'à la dernière seconde. Alors, je dis, les jeunes sont capables. Voilà. Absolument. Ils sont capables de faire la différence. Il n'y a pas de problème. شي زرا نركزي من الحمينكم لا il n'y a pas de problème. غاش ودروحنا راه غاش على الصد بارابور البري كان غير شويه لا يجي ما تشوف لي بدنا وي فوالا انسرم عينيهان فوالا لا جياسكا توجور لا جياسكا تكم لا جياسكا فوالا تنميرت شعبان تنميرت ميرسي ميديك ريدنا ميرسي يبقى على خير شعبان النظام فوالا باسكو يسوي ديجا شعبان قبل شعبان النظام الزول انواد السولان اكسل سي تورونتو لا سلامك يا اكسل صافا
صافا الحمد لله. الحمد لله. تنبغ كنسك خدينا. تريد تطلق خذ معاه. شحال الساعة غور وانتورا؟ عميش؟ شحال الساعة غور وانتورا؟ حتى 6:30. 6:30 نكوني غاتسند ل 11:30 كيض. فوالا. Une grande différence. Une grande différence. يا شدني هنا كثر. داش على الدنيا، داش على تحكوض. لا السوجي كاع سميس السوجي كاع يبي غلاي. وي. شبوس انا ضاف لسنا كاع 3 mois انا 4 mois كنت كاع في لسان ساعه. والله تحسد بيا تحسد باللي البيا غلاي. لا ديريكسيون كان يتفنن ديسيزيون ديالها. وي. مي ا مون افي كاين في تواليا نورمالمون شو على كيم من سوالين سولون لو نيفو دو في. باغ اكزومبل غادينا باغي باغ اكزومبل دي كندا. بيي نيبورت كيل بيي الستاد. هذا السومه ينس الجزائر باغ اكزومبل بين الجزائر 50 ماشي 50 هذا 2 كيلو نكتاري هكا. السومو بيي ذاك باغ اكزومبل دي كندا باغ اكزومبل هذا 10 كيلو نكتاري هذا 15 كيلو نكتاري. وي. دونك الى كتقول سولو لو نيفو دو في 50,000 فيها باغ اكزومبل من يعني فريمون دوزيس حاجه نو سي با غران شوز. فريمون هذه الحاجه يعني فريمون مقارن بصح علاه. ما إلا 50,000 صح راني تعدى هذا سوندويتش 45,000 ولا يا ريش بيضر بسوالان كاين. دونك نورمالمون داش تاكي كان. سي 2 كيلو د بانان. فوالا نورمالمون سي كوم سا. سي 3 كيلو كرموس. كي تولي المدن نورمالمون كي ياخذ فوالا كي تفالوريزي بين لي شوز. زاد شي 500 دينار. زاد شي 500 دينار. اكثر. لا زاد شي 500 دينار ذاك يغور نغوص انا كينيا سي 1 كيلو تبخسيسي. فوالا. فوالا. دونك سي كوم سا. كيلو تبخسيسي. انا كيدير عليه 50,000 فاش تعاود باغ اكزومبل ويا النظر. ويا النظر بيتيتر ساني سيفونسيون بيتيتر ساني دريمن بيتيتر الستاد ني حوايج ناكل من الستاد. تفضل فالمسيا باغ اكزومبل اش حوايج ندير من الصديق اش خمس وي 500 مليار بارون هذا شو ساعان نورمال وي تجي راسك حوايج شويه داير دونك نورمالمون ديش بيضرب ب 50,000 سوالا كاين ب 50,000 وغلايات وي فوالا مش بيضرب الا كنهضر كاين نتعاود سيرتو لي ميسيون هاكي نورمالمون كنخمم طاح لي ليميت تخدم سوجي فاش راش يهضروا كتعاون نكون شاك فوا تعاود نذكر نسفهم دام كاين ولا وديرني اشكال هي اللي غنديبا سمع يا با 30 سوليسيون سوا سوا لا وي اما الفغي سوا دنا ولا يا دونك واش عندنا بلوس كو سا باين في الاول سوا نقصنا عندنا كديا وني زمان يشمل زمان في الشمال مي كان في توالان كاين لاني باسي باغ واش شفت من 50,000 فرحان يوني نتقرا وي مي اسكو سي كاين تبدا لا سيزون تبدا اي كومباني ديني دو لو مون فران تسافنوك اللي نوك دي تيت باتاكايا جوست باش دافنا وفان سي دام كاين السبعه 50,000 لاني باسي 50,000 اسكو ساكيا سي اكزاكتومون لي ميم دونك جو با يفا بروبليم وي دا ولا فوالا ايبا تنميرتي كاكسل روح كمل الماتش كمل اوليك يا با بروبليم كمل اوليك الماتش كي توران فايزن فارد و سيجي ايش بيضرب بالماتش كي واحد مليح وي باسكو البارادو خطر دو ماتش ديجا وي فوالا ديجا نكون وني لعب كي نادي سوفا في شارينيس اسمه هو سدان لي طابلو مي لا واش ياسكا ولا خال البريمير اون بلوس خسران ديجا دو ماتش وي اي تروزيامون هذا لعبنا رورسون وي فلي سيبورتور ديال جاسون كيجينا هذاك الشمال الناس ندفنوا كل تيسبيوني الكليه كيجينا هذاك الشمال فاش بادر بالماتش كي واعر مليح كاينش بادر بما ندب نول انا نربح في العرض فرونشمون سا سرا ميراكل ان شاء الله هذا نربح زرا ديك البارادوس لعبات لعبوا كانوا متزمر كثر كانوا متزمر باش تربح الماتش
Absolument. Oui. On verra. تنمير أكسل. ميرسي متسولة. Directement le chéri, il s'affiche des sujets. Oui. En plus, les gens, ils ont vraiment de... Non, ils sont affichés يعني الحقيقة. La chaîne Kabylie News Télévision, después la dernière vidéo, j'annonce le sommaire, le sommaire, donc normal, donc on affiche le sommaire, en plus d'animer le direct, le titre. Et le titre, c'est le sujet. Comme c'est le titre JS4-26, Paradoué, c'est samedi. Et ورايا كوناكري le 13 septembre. Voilà. Donc il y a le sujet quoi ça. Voilà. Voilà. Non, chef. Absolument. Oui. ولاش فريمون انفورماسيون كاين جامع بين دي سولي اللي 70 سنه يهضر في جوار قديم عندنا شو خدم عندنا مش عندنا كومون صايد الفوكنيا وي لا ماشي 70 سنه لي سون سي زرا يسعى لي انفورماسيون ابسولو ذا ولا دي سيجي ان بي بو فاريي كيدير نو تورا اكسل نكوني تورا نبدا ليميسيون افونس تنمرتي ميرسي اكسل هيا على خير سلامة سلامة c'est une émission elle débute elle balbutie elle avance chaque fois on apprend des choses on se corrige on améliore techniquement on a meilleur zik avec les hangouts tout là une seule caméra pour gérer tout ça je suis obligé de rester ذكي pour vous parler وكتب في الحوايج كي تنميرث أكسل بلام أنو دي سوالن زول زول خادم تجد سيد عليا وضاق تشويت الحاجة وي صوت وريك سيد علي كندا شوف ليا لا بيان سور صحيح سولوا الطروف والسكينة فأقدر أنا في سيكون في ليبيا أنا طالب جوكري وفعلا يسوي تونا أظن أن تصف شوريكي وي سي فريك 50,000 كيلين دي valeur de l'argent a diminué parce que l'inflation et tout ça normalement déjà 50,000 كيلين de soins plus cher 50,000 فوز كويسة كي و9 est-ce que vous avez entendu, vous avez écouté le message juif récemment, mais avec 50 000, on va cibler une autre catégorie de personnes. Oui. C'est normal. Parce que le stade, mais j'ai un isaan 5,000 هذيك شمال ستة هذيك الرئيس اللي دار الكماثل c'était genre ماشي كيف le niveau ماشي كيف. Oui. Mais c'est vrai, si tu es supporter la GSK, mais il doit mettre une ambiance du stade, surtout avec les familles, tout ça. Une ambiance du stade qui est différente, mais c'est toujours la même ambiance. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le stade qui n'ont rien à voir avec le football. Ça, on a rien parce que nous avons des problèmes, c'est tout. On a des gens il faut dire la vérité. كاين سولني وكي كيحضر غاس الشهاده كنا كيقارني ربي سبحانه سي دي جون اخرين يون ثورا مي ذكرن يون فين ذكرنا سما جمعنا شويه ندخلوا بورتفيس ابرا ذكرنا بورتفيس ديال التريبيون ولا سولني بابا شوري كاينين دونك il faut voir le sujet dans la globalité ماشي 50,000 بزاف ماشي بزاف ماذاك الاولين زميرنا راه يسعر النيفو سوسيال نظن 50,000 فولي بزاف هكا قال لي وليدي لا تيلي يا بلان الشان يا بلان ناس مي في هذه الحاجه نظن دار الكرام من السوجي كيف لا سوس دي بروبليم سي كو دي الجزائر ستان بيثون تحويزها في لا جوستيس تحويز كوينات اي با يفو كي جوستيس اونتر لي كلوب اش راهي كلوب بس 100 مليار
c'est de l'argent du peuple, de l'État, c'est pas de l'argent d'une société privée. C'est des clubs, c'est un financement étatique. Sans notre compagnie nationale, c'est de l'argent des Algériens. Pourquoi? L'argent des Algériens, il est donné à certains clubs, comme Mouloudia, jusqu'à hauteur de 100 milliards. Pourquoi la GSK n'a pas le droit à ça? Pourquoi? Ça, c'est la question. Tu as le problème. Le problème, comment est-ce qu'il se porte? La GSK, c'est un club professionnel, c'est une société par action. C'est une société. C'est vrai qu'on est attaché au titre de la GSK, à l'histoire, etc. Mais en définitive, c'est derrière la GSK, il y a une société par action. جيد فكا ومن بعد ما تبغى commentaire. C'est une société par action. Donc c'est une société sans immoulanis sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan de la loi, de Darwa, etc. Donc nous connaissons parce qu'on est attaché à la symbolique de la GSK, نتابع نحملت وداعين نبغى l'équipe la GSK تربح un bon football et nous représente, etc. Mais lorsque c'est une société par action, normalement, même il y a au niveau de l'Assemblée populaire, la wilaya, il y a un vote de subvention. Ce qui est de la GSK, il y a certains, c'est une société par action, il n'y a pas lieu à se faire une subvention. Il y a un groupe qui s'est opposé, c'est une société par action, c'est-à-dire pour un privé, dans l'argent public, il va le gérer. L'astuce, la GSK comme société par action, la GSK comme club sportif amateur. C'est qu'elle l'a subventionné pour le club sportif amateur. Parce que c'est une association. Le club sportif amateur, le club sportif amateur, il n'a pas un but lucratif. Donc, c'est qu'il y a sa subvention pour développer des disciplines, le hand, basket, donc la PUE est une subvention, mais ça allège déjà sur la SSPA, la société par action, qui est détenue par des actionnaire. GRSN, il est le club sportif amateur qu'il y a. Donc, la société par action, c'est à elle de voir les sponsors, ceux qui vont la soutenir. Bien sûr, il y a quand même, il y a toujours un soutien politique derrière, peut-être. Comme c'est Mouloudia, son attaque, pour son image, elle a jeté son dévolu sur le Mouloudia. Nous connaissons qu'il le Niem, c'est soutenu GSK. Malheureusement, avec le Niem, il est en difficulté. Donc, on va être soutenu. Il a essayé son temps de formation. C'est un problème. Ça gêne, voilà ce qui gêne. Mais sinon, la GSK, c'est une société par action. Nous connaissons, on discute la GSK en tant que symbolique, c'est tout. Et en tant qu'équipe de football, voilà. Exactement, ouais. Parce que c'est la même chose dans les clubs du monde entier. Real Madrid, Barcelone, Bayern, c'est tous des clubs de société. C'est pas
c'est pas des clubs détenus par l'État, c'est pas des clubs amateurs. Mais c'est vrai, le Niem, il est fragile et tout ça. Mais il n'y a pas juste le Niem. Normalement, Sonatrach, il finance le Mouloudia. Mais ce que je voulais mentionner, c'est la difficulté à laquelle elle a la GSK justement à ramener de l'argent, même si les clubs ils ont bénéficié de l'argent de l'État. La GSK elle a quand même la difficulté à ramener cet argent-là. أسيدالي إلى أن يكون كشمرة كان دون دي بارول أون لير كان parce que أين كده هدر كان سي دي بارول أون لير. Je suis désolé de te le dire. خاطر c'est des paroles en l'air parce que tu as ذاك كاين فكيد لا بروف وتزيد سكراره تهدر كان كان non خاطر أسيدالي. كان تسكن دير الشيفر GSK. Non ولاش les subventions تسكننا pour les sociétés. تسكنتم pour les clubs amateurs تفهم أكيد. Sponsorisé, peut être un sponsor quand même, non? Non, Sonatrach sponsorise le Mouloudia parce qu'il a choisi le Mouloudia, même si derrière il y a l'État, il lui a recommandé, peut-être politiquement, etc. Mais l'essentiel, c'est une société. C'est vrai, c'est une société publique. Sonatrach, c'est une société publique. C'est comme le Niem. C'est comme le Niem. Oui, je comprends. Le Niem. Rajid, Asidali. Le Niem, nous connaissons la seule entreprise qui fait un elle est en difficulté. Oui, je comprends. Tandis que le Mouloudia, il est proche de Sonatrach. Est-ce que Sonatrach, elle va sponsoriser toute l'équipe d'Algérie, toutes les équipes d'Algérie? Oui. Mais il y a Sonalgaz, il y a d'autres compagnies. Même sur le plan éthique. Sonatrach, elle sponsorise le Mouloudia. Elle sponsorise GSK. ومن بعد نروح انت تلعب انت بويكاراس انت يربح انا سينا مش لا مو بخرلو كيف هذا الدنيا Mais c'est une difficulté à laquelle la GS4 donc elle doit chercher de l'argent ailleurs, c'est ça que je voulais dire. هذا سيدالي تنميرتك بريدنا نهضر بلي لونغ ما في وجهك تنمير ميرسي بسلامة. بون بالدرسة قالت تزويلت ديش باربين دونك واقيلا انا حبس كان ذاكيني فكان تفكرني قال كرا يسلن المزريون وليدس معليش الزول لا سلامة انيوا الناصر سلكي باك ناصر ديك لا سلامة أما كما سمعك كان دي جوانا كقاعدة شيء كانت داخل على في كانت داخل طبعا كل كانت دي الشوالم لا سلامة لا سلامة كلنا كل مول كنا يروح بعدنا كل كده مرحبا سلام بك الزول بغا كان يعني يكمل هكا في مسلينا قاعدين نقبل ناقو وفق شنو نساو توفق رابع يعني واسبيرا في سوسيتي باراكسيون فا كوميرسون امينا يسال تحنت فوالا مليون في المرات السلحوه هذا صوت دين شو سبب جاء دار السلعه القضوضات وحده الزنزر الله يبارك السياره وتقاضى غير مدن في سيدي صوت دين شو هذا ما عنتي فوالا ابسوليمون ازمه ضرر كل ما راك لي شو الباياسون ايوب تجي كاسنا غير خدمه فوالا جويضه دي خدمه كوميرس يديني باللي باسكو ثقيني هذا يا يتعقل في حرمان سماتي دوينا الا الوقفل Sonatrach, il a fait de ça. Cheval de bataille. Elle a décidé de subventionner, d'allouer un budget pour un club qui va véhiculer son image. Ça n'a rien à voir. Voilà.
C'est son choix, il faut le respecter. كشتيني تيقرا دارونا بلا قتلوزا زعما بوليتيكيين هو كي تتقبل الشغل الله يبارك فيك نهضر جاي جوين الزمان ابسولومون هو كاين الصواب en deux mots تاكيني كان شو تخدم la société par action commerce les registres de commerce ils sont là pour travailler oui. Et si tu n'as pas de profit, tu fais une boutique, tout simplement. الجوغال غاسم سالتك يعني اللي بيا غاسم هنا كيما كنت هضر 50,000 جنيه بغيتو بيت اما انا سلا زدت لي كونديسيون وي او فان ولا كاين الخطا شو ها نزران ويصرحونا ما كاين شوين كاين بغيتو بيت هذا صوت غاس وين يصونوا يعني 50,000 جنيه واستفتحوا الفرع مي قشاف الحاله زموت شو مثلا عارف كل كيت منظم قوى عطاش قنطران جويسكا كي نحمل تاك وي ليلا منا نحمل تاك ما نتفقت نوالي نروح على الصد نعقر نتشرقيق معنا 50,000 كي شطح بزاف ثما ابوان دا الزايس خاطرش الطاقه ويدون جميع معنا ماذا قال لنا كل يديش يدير الديريكسيون لا ديش يدير دامبوزي صا الا قادر اللي وانا ديت فان فيه وي ماذا قال لنا الستاتي سا ان كاباسيتي دو 8000 بلاص وتتسرى دارا 20000 تيكي اون فون وي كان 7500 ويا الا قادر يشد سياج نيميروتي ما هو هي ماذا قال لنا الماتش اللي يفيزون 6 مدير يمكن هذاك شي مغرب 6 غير 5 هذا وضع صد ينو ظاهر النيميرو السياج هنا ابو القمه تكون كان يونس تطفى ابسولومون وي ثلاث ماذا الله حاجه 12 القي غادينا اما يطيش اما يوقفوا وي هذا قضاء يا مان الى قي غدا غاصون دويش نغسين هذا شي ثلاثه باكين الدخان شحال قاعدين زعما باسكو وي لكن سو سون دي فوفري هذا قال لنا هذا ان بي نيميروتي اتصور 15 مينوت وقبل هذه يبداو الماتش طاب بجوه تهضر على ساندويتش ما تشد دخاني وي تشاكينيون نقارن بدون لورغانيزاسيون هذا كينيو نروحوا نشوالي لي ماتش لامباكت avec l'ennemi juré Toronto معنا ما تاعنا صراحه دقيقه تنقاو البيين الى النيميروتي تال تريبون تال سياج قوم كانيك يولوك تطفنا والحوايج لا تسقروا والحوايج لا تسقروا والحوايج لا تبكر ولا فرمان صباح وكان تولي ولا ما دونك الا قال لك دي سويت يا با بروبليم اساوي 50,000 معنا الا قال لي شي لورغانيزاسيون هكذاش هاتني شيني مسلايني بغي غادا الدنيا مع شوف يعني تبعنا دول عاجل بابا صح ميرسي افوذي قرجني اكشيني افوذي قرجني يسبباتنا اكل اجل كومباني قريب ميرسي بوكو يا يكون وين كنا عين ربي بقيت شغل يا قيم دي لهنا روح دوايض ميرسي خلاص نصور 3 ساعتين قيمة يدونا كيكيو ثوران يفوك أروح هذا استعفو نورمالمون دونك إيش بيت ربي الزاين نبضت غير تجارة حسين ونات زول الصوت ديجا سيد علينا غنوا الو اكسل جوانب اكسل وي اكسل جوانب كان ريبوندر وقت دابا ما كفري حنا جي وي ولا شي واجب معليش متعطل رانا يا شويه انا تعطل رابيدو كان باسكو ما دي قرا كي صار ديال لان لي فوفري صار ديال 50,000 امان ضرب لي سوندويتش ضرب وي دا كنت يسالها يسالها مين البروبليم شو هذا شوف 50,000 قص نقص شحال نقص 10,000 وي بس نقص 20,000 ايه 20,000 قلت صدام بايس سوندويش ذا وي دكور يا ليتي لي فوفريني غالبا مليح اسمي سقان اسمي سبياكي صدق بياكي سوالا ورياليتي وكان طوالي شحال خلصوا فما كديسيون باغ اكزومبل تقول غادي نكون
غادي يخلص ترونسبور 50,000 غادي يعصيني ساندويتش 700,000 غادي يصنع سنت قاعدين نقول ما 20,000 وي الدخان ما قلاش شحال يكسوا دوكا تجمع دوك الحسابات هاكيا هذا فور رياليتي بينيا سي رين دي تو بارابور اللي في الفريني الكليه وي دوكا يغرف هذا بيني كان بروبليم تنضيق سي بور سا درنا غمزوالوني يلقى توالي لا فالور 50,000 هاكيا اسكو سي فريمون بوكو شوز نرا لا فما الا تبغى كانت تصدق تما السوق ديالك اوكي قنعت من الناس دي سنقول هذيك ميرسي بوكو اكسل فوالا او بليزير اي صحيح هذيك التنظيم ان شاء الله ميرسي باي هيا بقى على خير بسلامة أكيد هي نبغض ارتقالهم تدويت ديزولي وزمير غنولي نرى فوالا نبغض ارتقال التدويت فهكذا دينا جوستمون ويد نهضر في بردان يزمل الحل أزكى يفضلون الأخبار يدي قارن باللي أزكى دي ثمن بوغيدا كيساوي لنا غير الجزائر دوك كان يوم يقارن بالناصرية دارت يوم يقارن شندر بلدية نعرفكم من الناصرية يزمع الحال يغلقوا بريد أزكى يخطر الخدمة مش هذه يغلق في الساعة أي ما تصنعش باش أدخل من تساويل باش أدلحون ذي ثمن أرطايض دونك فوالا يزمع الحال أزكى إذا أخرت تخدم بالحضر النون يزمع الحال ماشي غادي يغلقوا بريد اللي هذه اللي ندير طرابو بإمكانية باش ندخل من أين تسوى من يسقارن ندخل من كيلك شوز بور لي بيتون pour aller d'un axe vers un autre. Voilà, تشوف يسمني سولفتية. تفكر أنا في الديسي دي بلانس الحزن يون حزن يون دونك وساليس حزنا دينا بلي تواشو تاع عمران ذات حسين أو يحيم ذات منصور يدي سوفان الأخبار يدينا بلي بلع فور بين عمران حسن ستانو سينيو على روتريت يخدم الطاسي يصغر ولا شنو تاع دونك السكيني غادي لهم عزر غتروح لي سدو عزي غالت وشو تيس ذيك دارت النات حسين وزكا غادي تونضل ضاف الوهيم 12 تلمس توزان دونك الله يرحم ربي ودي فيك الصبر اي مولانيس دونك ستانا في يدفعن الساكنين في فيسبوك نكويتيد الله يرحم ربي الشيخ عمران الشيخ حسن السوالن الله يرحم ربي ودي فيك الصبر اي مولانيس إذا دارتي ساكن ويدي السنن لا تعويد يغران غورس ذي العالم ترجم استرم تجميد وذي في السنن وتعزم تواشلتيس مثل مرم أزكى دونك يتدار نات حسين الله يرحم ربي ودي فيك الصبر اي مولا نيس وسد ربي انوان ربي فوالا دوكينين كان يسرم فك السكينة صانو تكي تريست وين جاكن ذي الخير لهنا أكون دميلنا أزكى ما يبغى ربي أكن ولد غاف الساعة ما نزمر ما يبغى ربي أكون دميلنا أزكى ما يبغى ربي أرتوفات